bota mira. Yeah, onda kubo bira dai suki bota mira. That's right. De clima calor de nos Isla Aruba, ya airco na bukas no ta un lujo más, sino una necesidad. Tapos 6 meses, dai Zuki tapo solution. E miho airco na e miho price. Tapos 6 meses, onda kubo bira, aqui bota mira. Onda kubo bira dai suki bota mira. E artek sotinele. Abandonar sitio, Smart su patrulla está na caminda. Quesadilla, chalupa com beef, com steak, com chicken, kibo, yeah. Upsize, dale com fiesta, fries, você tá the best. Vou querer suave, vou querer duro, turta com nós tiné. Dale queijo e ribajé, pra completar. Ore Amber Bell, Taco Bell, Taco Bell, Taco Bell. O que bestel, Taco Bell, Taco Bell, Taco Bell. Sabor da candela de lá, Taco Bell tem que dominar. E pouco para, live mais tem carnaval. Ore Amber Bell, Taco Bell, Taco Bell, Taco Bell. Passa Taco Bell, awe miss. E live mais. Cabe ba vakansie aqui? Que me base para mim? Ya misa. Para mim costa passa buscar balde de gás na EcoGas Express para se nós decidir de ir campa ou decidir de desgrill banipul. Bo, aqui sim também tá Ultimate Summer. Pero para mim, legal passa visitar EcoGas o drive-thru service situado na tanque Flip 9. Busca mi tanque e busca pouco carne para me grill mais lat. Ai, do chão. Assim é fácil, costa bem com EcoGas. Kiko Tanivica para Uruguaiano. Nos gusta explorar las islas. Nossa social e passatempo com família e amigos tá importante para nós. Nós tá valente e tá mais orgulhoso de nossa gerência. Aceita Rubiano, aceita quem nós está. Salud, nos isla, nos cerveza, balashi. Subway, saudável e fresco. Saboreia sushi soft, wrap, flatbread ou salada com bom ingrediente no favorito. Pide a ser um sopi. Make it a combo com 2 cookies of chips, refresco de 20 ons, água ou upgrade para juice. Buta outra saco sempre tem Subway cerca de Ibo, situado na Palm Beach, Paradera, Santa Cruz, Curacabai, Dakota, Pontong e na Renaissance Marketplace. Passa a OMS. Subway, make it what you want. No TVO, breakfast de Wendy's. No TVO, bom desayuno. Vamos ter huevo, vamos ter bacon, hasta sausage. Eso sí, es pancake. Chute para suceder, completo, gente, servicio, lié. Desayuno com sabor, traja com amor. No TVO, breakfast de Wendy's. No TVO, bom desayuno. No TVO, breakfast de Wendy's. Chute para é meu breakfast no mundo. Wendy's tiene. Compramos e ganando loto com sorteio todo dia. Evita carne, loto, 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 las veganas. Loto, 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 el anticorso. Loto, loto, loto di dia. Loto, 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 Zodiac Victor. Loto, loto, Instacash. Loto, 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 Loto 5, Catechi 1, Multi-X Lucky 3, Mini Mega con Mega Plus. Guarda, me pongo online também, não? Fácil. Sorteo del día y anoche. Loto, en Lotería de Aruba cambiando vida. Ta un bendición pa llegar a una edad más avanzada, pero tin viaja cas por sinti baixi, ser nan querer of mascota por bailar nos e nos família não sempre tem oportunidade de compartilhar com nós. Pero agora, sempre lo tem uma pessoa clara para conversar com você.
llama 125, teléfono para adulto mayor, y láganos una compañía. Llámanos, ora bota sentibo tristo, ora bota haya falta de você não querer, ou simplesmente para uma conversação ameno. Llama 125, teléfono para adulto mayor. Vou merecer o melhor de Bocas. Mais qualidade, mais proteção, com o produto de Intelligent Soap Company. Mais concentrado, mais efetivo e mais frescura, com um aroma com o produto único de Caribe para o mundo. Duna bo família e bo carteira mais qualidade de limpeza com o produto de Intelligent Soap Company, the best in class. Sono un feliz merdia, benvenuti in buon noticiero di Enfoque. Aruba su noticiero. Kuta klapa kumisa irang kasali awe. Camina con nos arriba un jaransong, dia di tour corazon. Awe. E manera sempre contento di te kubos nang ipa informar e 13 e entretener, 13 informação e entretener bos nang tambe durante hora nang di merdia. Unda como portar. Na Aruba, na bo trabalho, dembo auto, na bo cas. Para fora de Aruba também, de exterior. Bastante volgnos e com prazer. Nos tem para servir bastante. Choram, bom apetite, mas também como bom proveito. A vejaranção, Red Festa guardado. E te queda na Orange Plaza. Número de telefone 280-6666. Esse é o número de telefone de Red Fish. Vai comer o que vou piscar, o camarão. Bo filete piscar, bo mochi de piscar, turta guardado na Red Fish agora aqui, te com hora de noite. Aronês, tá queda dentro de Lifeng Supermarket, nantin comida nang kuta kumisa na Jesus 50, e maneira também de imagem nang ei, tabo de lanti nang tasake, pabo bay kune. Wendy's, salada, baked potato, galinha assada, sandwich ang sabroso, combo of suso, e desayuno, te trempan também na Wendy's. Kowloon restaurante é restaurante chinês mais popular na Aruba. Botin gani come. Kowloon ave llega. Bin de nos dining room. Bin come bo chop soy. Bin bebe bo sopa de Kowloon soup. Of tambe bo wonton soup. Saborear bo calco a la parrilla. Bo chicken a la parrilla. Bo steak a la parrilla. E 20-30. Kuto un prato nan preferido de Kowloon. Kuta bing de sauce de garlic pica com mix de carne e dengue. Passa buscativo of Yamawo Pidie e 207 kuta mix food também de plate caliente kuta cozinabo dilante. 582-4950 tá o número de telefone. Cora também riba da Grand Fish. Coral Plaza tá queda. Número de telefone 280-G5G5. 280-G5G5 tem número de telefone. Então agora aqui, The Grand Festa guarda riba abo, nanti special, tour dia, local lunch special. Então nanti guardabo, para você passar buscar comida, tinha menu também, para você saborear sem nenhum problema. Subway, eat fresh, eat healthy. Subway, tour caminho durante nos isla, com essa salada, é wrap, e também é sop de diferentes tipos de pão, tudo preparado bodilante. Subway tem pavo. Café Marili, comida estobarubiano, net para norte de retorno de Pontão. Vai buscar comida criollo estobarubiano, 583-1889. Marina Pirata, 6 da tarde, nantahabre. E nantin comida ng hopi dushi mes, presentar arriba bo mesa. Ora como vai comer tarde de 6 horas em adelante, para poder desfrutar também, bajar solo. Vai visitar Marina Pirata. Aruba su loteria, ta queda parti placa per pueblo di Aruba. Aruba su loteria, ta queda parti placa per pueblo di Aruba. Anto ave loto di dia, ti un premio di 122.000 florin. Pawe, 2 florin pa po gane. Loto 5 ave jaranson,
com 4 florim, você ganha 230.000 florim. E Mini Mega Plus, aqui da ding. Então, com 7 florim, você ganha 1.125.000 florim para já vierna a wo, que é Mini Mega Plus. Que men compra loto, anto gana placa. Hunga bovega di 14, hunga bovega di Lucky 3, anto hunga bo multi X, arriba wega nang aqui, e bota multiplicar o prêmio nang hora que bo gana. E saita ku aruba su loteria. Também corda hunga Insta Cash na bo revendedor preferi, e hora ku bo hunge e machine mesta saca e ganador. Marici Printing está de un ambiente de imprenta de shirt para lo que es temporada de carnaval, día de Betico y también preparando para los días nacional 18 de marzo. Quero acordavo, para visitar un rato na Marici Printing, se botar un grupo de carnaval, grupo de cavel, etc. Bim print bo shirt na bo sta uniforma, na bo so cavel arriba dia de parada e parada na guta baiting. Esaita na Marici Printing 586-8989 para qualquer pergunta. Eden Garden Coffee House. Tá abri 8 horas de manhã e não tá guardado para você passar a saborear o tremendo desayuno que nós temos preparado para você. Coffee, amor perfeito. Também na Eden Garden, você passa o que merdia, nós temos lunch sabroso tá guardado para você. Lunch sabroso. Esaita na Eden Garden Coffee House sa Piedra Plat. Durante o dia, você passa a beber coffee como pidabolo. Não está guardado. Hardcore. Está abrir mardugá, 5 e não está guardado para você fazer exercício. Exercício está importante. E te pensei mês, Hardcore Fitness Center, tem pasina abo por treino, fazer cardio. Treino bo braça, treino bo pia. Tu recebe para fazer com Hardcore Fitness Center. Bingo Aruba. Tucha domingo, abo po hunga bingo. Pensei, me tem invitado para você passar, compra o bingo na Setco Boulevard, Setco Esoville, Setco Caia Grande e para botar de wega também, hunga bo 10 wega de bingo, já domingo 5. Então, turcha webs, não tem também é bingo novo digital, 7 de noite. Bota vai, riba pay.away, bota pague e bota hunga bo bingo Aruba, vai riba bingoarubaplay.com e bota hunga bo bingo diba ja webs também setor online. Cerveza Balashi ta Aruba su cerveza, nos cerveza nacional. Tapa Corá, aceita cerveza Balashi, sabroso. Aruba su cerveza ta. Puede botar usted turista ta bebe tu dia que men Aruba tá viva com cerveja Balashi. Pringles e potato chips que tu gente te gusta. Snack perfecto para tu momento tá de Pringles. Snack perfecto. Pringles e potato chips que tu gente te gusta. Diferente sabor, botahaye de Pringles saboreé. Batería Duracell. É batería mais usada no mundo. Una que abo llega. Den supermercado, qualquer negócio, botahaye batería Duracell. Corda riba Purina. É comida para bo mascota. É comida para bo mascota. Aceita Purina. Purina. Comida Dog Chow. Também fresquis para epushi. Tudo aceitem de Purina. Lucho Towing. Tatakal bo auto. Ajudava com o serviço de forklifter e truck para mudamento. Aceita Lucho Towing. Também me quero acordar, mas hora, arriba ProLift. ProLift. Vamos ter de 280, 38, 39, 280, 38, 39. Yamanang, vamos ter forklifter. Vamos ter pallet jack. Forklifter eléctrico, no de corriente, no de gasolina ni diesel para trabajar en depósito. Full 100% eléctrico. Vamos ter de forklifter ng aqui. De gasolina of diesel, nos tem pabo também. De gas, também nos tem. De airco, full cabina de airco, também nos tem. Aceita ProLift que tem su forklift ng awo. E pallet jack ng eléctrico, pallet jack eléctrico y también, además de eléctrico, nanting también es un manual.
Laboratório familiar de um laboratório acreditado com norma internacional. Teste de sangue é importante para você. Teste de sangue para colesterol, para triglicerídeos, para prevenir diabetes, teste de suco. Para prevenir malestar de tripa, assim teste especial de sushi. 583-14-5 tem número de telefone. Wen Creek, creste de Seaport Casino. Essa aqui é casino que abo mesa visitar. Pabuhunga mo veganan di mesa e veganan di jackpot. Wen Creek creste de Seaport Casino. Moulan, ambiente total. Den simang di un norte ku 3 horas. De fin de simang, te ku 5 horas, 6 horas di madrugada. Moulan ta guardabo, pabo goza, disfrutar di ambiente ku nanting pabo. Visita Moulan awe noche e disfrutar. E pa fo, e truck di Moulan te ku comida ng hopi dushi mes. E truck te, aprovechar. Food Fair di Birkenstock. Sandália não confortável para bopia, tá de Birkenstock Store. Quer acordar? Arriba Food Fair e Birkenstock. Caminha com nanting sandália, sloth, sapato, tudo sei nos tim pabo aya na Birkenstock Store. Arriba LG Smith Boulevard. Nós está midi bopia e nós está vendendo sloth ng clássico e sandália ng tambe. Backstage salon ta queda na Dr. Henrique Strat. E nanting spa salud. Cuida mo pia, do na massage, corta mo unha ng manicure, pedicure, facial, tudo sei, não está hasi pabo na Backstage Salon. 583-35 para reservação. Dr. Patrick van der Linden, esse aqui é um profissional médico cirurgiano plástico. Anto, cirurgia plástico e reconstrutivo, talo que não está hasi pabo, aya seca Dr. Patrick van der Linden. Llame a un cita 699-0499 Tummy Talk, Breast Lift, Breast Augmentation, Liposuction, todo tipo de cambio ng kubukeasi na mo curva, por exemplo, e cachete também. Como tem double cachete, porque assim é solo cachete, este ayudabo com tudo o trabalho ng aqui. Esse é o trabalho de Dr. Patrick van der Linden, has un cita awe e visite. Primito pest control te ratong matador. Baina ng kiosco na Dakota. Nanta guardabo. Papendebo e bota ng inseticida. Pabuspait contra kakalaka, contra fruminga, contra mosquita, contra los ting cosa especial pa problema de ratong kuchaka. Também pa mosquito. Hopi de nosso inseticida ta orgânico. Yamanang pa mais informação na 588-4000. Esta queda para riba de Nágico of Subway na Dakota. Espera no campaign de continuar e aceita de Nágico. Se aboti póliza de Nágico, boti auto segurar, boti propriedade segurar, boti seguro de vida, etc. Bota vai riba na página, bota hinka póliza, número de póliza, den número que tu agora exigir, e bota spend, e bota teste de gana hobby prêmio, entre outros, full ano de gasolina com Nágico. La Moderna te pacus de pueblo de Aruba. Nantimpaña pa gente familia. Nantimpaña pa sali. Paña pa bay traja. Paña pa bay fiesta. Paña casual. Bachi, flus completo. Camisa dashi. E dame com que luci. Com tremendo chimis, saia, faja. Sapato pa damas. Nos tin tour pabo, sloth também. Bem se canos na La Moderna, den Caia Grande e queda contento. Nós tem bermuda, nós tem patch de diferente color, sombre, tudo isso aí. É patch português, você é patch ng mané, plata sina. Nós temos pabo aí na La Moderna. Vai buscar dibo. 125 tem número para adulto na maior. Abot um adulto maior, tem 65 anos, 60 e pico anos. Então você abot a boa na bocas, pero boquer conversar com gente, vale hora, invitavo, vamos visitar um rato, chama 125 e nada bisabo, uma tem atividade para os grandes, para visitar, e também nada conversar com o também, que nada bisabo, uma tem atividade para os grandes. Wing Home Center, tá queda na Rudolf Arenstraat, net tegenover die Top Car. Se abo, tá buscando baki, para o banho, para o casa, caixa para a cozinha, baki para a cozinha também, lavamano,
para banho também. Nós temos caixi, nós temos baki. Nós temos barna de quartzstone, mármore of granite. Nós temos também caixa para pôr em sala, em camber. Nós podemos fazer uma cozinha para nós temos hasta cama, bastante bonita mesmo, cama, net, roupa bonita cama. Nós temos para também 7 salas, 7 comedor, vas, sofá, roupa e coisas, nós temos para pensei, me tive vou passar na Wintung. Nós temos layaway plan, nós não cobra interesse, você paga pouco a pouco, sem interesse, essa aí está com preço, tem. Pensei, chega e se você ter outra coisa para você casa, para você restaurante, para tayonan, para fork, para cuchu, para cuchara, glass, todo tipo de glass para bebida, para pôr água, para pôr refresco, cerveja, cocktail, nós temos tudo de glass aqui também para você na Wintung. Cool Squad que é na San Nicolás, anto tem Erco Pabo. Erco e York Prices com free delivery, 729 florin, pensei, passa visitando um rato na Cool Squad San Nicolás se você buscar um Erco novo. Você pode mandar livremente na 568 95 93 e na mesa de delivery Erco Pabo. Ontem, antes que na Alhambra, anto agora aqui tem agora aqui special, uno pode comprar cheesy mini dogs e botar haya small lemonade. Essa aí tá special, pero se você quer também pretzel de pepperoni, você quer pretzel de cinnamon, de jalapeno, de queijo, todo tipo de pretzel aqui não está preparado para você. Hopi duche mês, ontem está na Alhambra, está situado e você chega come tranquilo. Candle Oil é melhor azeta, é butter corrado, tapa preto, dentro do supermercado, bota haya Candle Oil. Busca dibo, esta pa azeta para motor de auto, motor de boto, two-stroke, transmission oil, gear oil, nós temos tudo e azeta aqui de Candle Oil, butter corrado, tapa preto. Bequi Lottery, ta e loteria, que pa década nang ta sirviendo e pueblo de Aruba, que é ganhar de número de 14, com 2, 3 e 4 cifras, que é prêmio não bom pagar. Esse aí é o Bequi Lottery. Compra o sorteio de diário, compra também o Super 4 de Bequil. Ecotec também tem para que é máquina grande para fazer limpeza, venda material de construção adem, etc. Nos meses também põe baki. Também nós temos máquina comercial para o negócio também tem. E residencial, máquina grande que você carga mais sushi, que você vai para casa. Essa é de Ecotec. Vira cliente de Ecotec AWE e queda satisfecho com o serviço. Taco Bell, ambo, sabroso, é fast food mais barato, é mais dushi, tá de Taco Bell. Chalupa, soft taco, hard taco, quesadilla e também flauta, você compra em combo. Tudo isso é sabroso na Taco Bell North, Taco Bell Sasaki, Taco Bell na Kinikini Building para trás de corte, na Aruba, na praia, e também na Santa Cruz, tem Taco Bell. Bem comer Taco Bell, mucha não te gusta comer Taco Bell, adulto não te comer Taco Bell, pues clavo tá, tu gente te guste. Alto carti bo auto nang elétrico, é mobilidade elétrica da Denosman, nós também de auto nang elétrico, começando na 29.990 free. Me quer para mire auto, é auto da mais bonita mesmo, é auto nang elétrico de alto carta, super net mesmo. Não tem auto nang, você, com costa moderno na G. Sem compromisso, visitar no showroom. Conversar com Ghislaine Herman, Gilbert Webb, of Ariane Kelly, e nang ta atendebo e mostrabo kung bong auto nang akita. Kampiyon self-service também tayo pabo, itawardabo. Kampiyon tawarda rin babo, paso nantim piska. Si, nantim pabo, awe, mulato, na mochi di mulato, nanting mochi di jampau. Jampau na mochi, masyadia hinada putrape. Também babo haya, mochi di picuda, mochi di pargo, filete di pargo, cabeça com one steak pa sopi, tudo sei, botahaya, aya na Kampiyon self-service. Si boyo pica temperado em butter, banana babohasa, pasurato, nanta guardabo, e mainda trempang sa turimay, saboria, bo pastechi, bo croquette, hamburger, ham and egg. Banana tambe, nantim pabo. Tudo sei na Kampiyon self-service.
Y nós está começar com algum de informe não que nos quer trazer para o meio turcos lo que está algum sucesso. Turista ayer había un tour net hora de merdia, hora que enfoque estava on e estava de um tour na vai visitar Baby Beach, den e grupo e tour que não estava de base com ele. Está sendo aqui que a pessoa que para mim informação está com pessoa hoga na chegada, já não sabe que a pessoa foi água. Está tratando aqui de um turista masculino e tem 63 anos de idade. 63 anos de idade e na dado momento não começar a reanimar, mientras que a polícia e também a ambulância estava na caminda. No momento que não chega na sítio, nos amigos não salvadoram de vida. Nos amigos não de ambulância a começar a mesura na atender e reanimar a pessoa aqui. E te resulta que a falecer. 63 anos, passando vacação na Aruba, vai visitar vai visitar Baby Beach e há esse mesmo problema e aparentemente ela é um ataque e com consequência fatal ela falece. E força slachtoffenhulp mesura chega e não atender que a família não estava presente para assim começar o processo para a pessoa aqui por hora mandar back seu país natal. Também uma situação ayer também durante quando estava fazendo viagem com algum turista, catamarã de Red Sail também esse mês tem problema e esse estava net na área para Zuid Aruba aqui, na área de beach onde não está ancra, etc. Está sendo aqui que é mais a quebra e tem riba 50 gente arriba catamarã esse momento aí. É bom que nada nenhum gente a resultar herida. Uma situação que por passa viento de aqui com Salanta se mais notava da Shenzhen ela quebra, pero nós temos boa notícia que não tem nenhum gente herida danke Deus. Se estava um mast de catamarã de Red Sail, sailboat de Red Sail, catamarã de Red Sail a quebra. Também ladrona nota drumi, para algum ano está se abuso destruindo meio de conexão com web. Dispahorta tubo de copper. Ta parse que hoje em dia o cliente de web está buscando um cá forte. Para que tubo não aqui passa de dia, para a ladrona não vai com ele. Recentemente, há 7 metros de tubo de água ventado para norte e para sul de brug de Spaanslagoen. Muito provavelmente, essa aqui está relacionada com a ladronice de tubo de copper. A drone está quita tuberia de copper por de meter de água e depois está vende e copper e venta e meter de água a fogo. Danke na cidadão atento, web abinhaya sa de acto aqui e ta queda den alerta para la donícia de tuberia. Tuberia de água. Mesora também a notificar a polícia e departamento de store de web na 525-4300. Não se olvidar que o compramento de tuberia de horta também é castigável hasta não mais depende de copper, mas na Aruba, na companhia local, para um fim da ladronícia, a stop para assim mesmo, tem gente que está comprando e copper que tu vai onde aqui está proibido. Não está comprando para não por exportar isso aqui. Já que nós está em temporada, essa aqui está ok, na Bolívia, Strat também, tem um caso em Mainta, onde abate alarma, ambulância, tem caso aqui a apresentar, e no momento que a ambulância apresentar, tem um momento chiquito de desesperação, para sobra que a família aparentemente não tem contato com a cerca que tem caso, ou a gente não está mirando a gente não tem casa. Resulta que tem casa vive uma pareja de idade alta, uma pareja grande cava, e que a malo, e a ambulância a pedir assistência de polícia, a pedir assistência de polícia, para não pode ajudar para dentro de casa. E hora que chega,
ambos personas tabata ok, que men personal, nos amigos nang Salvador de vida, me será hacer un extra esfuerzo para pasar via ventana de casa, pasina llega até de casa, abre a porta para sobre dos grandes nang, que vive nang, já não tem maneira planta e bem abre porta, pasina e Salvador de vida para dar assistência. E depois a polícia está necessário, polícia chega na adressa da Bolívia Strat e também ambulância, personal de ambulância mesa por ventana e finalmente não logra para ajudar e pareja de idade alto que estava malo. Nang akeda também de avisar e slachtofferhulp esta nos amigo nang de cuerpo policial akeda de informar e slachtofferhulp para bem atender com a situação de pareja grande que está viva na dicho adresse e que danke Deus tabata na vida e que nos amigo nang de ambulância aduna tratamento den hora nang de awe ma inta pues danke Deus to cos acaba bom. Aruba nós tem uma temporada de preparação para dia de Betico. Nós começamos a com soft item, onde museu lo vai ter leitura de Betico. Essa informação que nós pura começar na duna e comunidade de Aruba. Que já sabe o tá dia de Betico, tá dia livre. Ya, vamos a tu gente prefera pedir nang aqui cair de simang, pero de caso aqui tá cair de sabra e quizás para amtenar enta bom, pero para outro nang de sector privado sim, tá cair de bonteira, voral estão com atrás de sabra, passou nang tahaya e dia aqui também livre. E naturalmente nós estava den entrevista, conferência, onda com museu, tá explicando que mais sobre leitura di Betico. Arqueólogo Raimundo Dijkhoff quando nós também de sua leitura que também tem ribadia di Betico basado no hallazgo na Santa Cruz 35. Tem uma investigação último tempo na hora sido do Museu Arqueológico e em especial Santa Cruz 35 a começar a excavação 2001, 2012, 2016. Houve informação a salir for a Woki nós podemos interpretar bom e esta parte de pedido também que está den como am base com ele, pero me vai mostrar outra parte de Santa Cruz 35. Me vai mostrar excavações, três diferentes excavações, sem vai ter profundidade de lo qual tá interpretação, pero me vai por ainda vai experienciar que a cultura está passa na excavação, toda a time internacional com o meio, toda a logística por trás, o network que vamos ter, research na análise na hora assim, e parte do impacto que está tendo na Aruba, pero também o que é o impacto regional e internacional imenso. Santa Cruz 35 é um Santana histórico, fechado de 1620 para 1810, quando não está nenhum caminho na Aruba, onde nós aqui nós estamos seguros que nós somos europeu nang derai nang kuta espanhol nang nós somos cacatio nang ku a sorbi tempo na ya e nang yun nang junto na nenhum caminho no mundo durante o período de contato colonial temprano e tardio nunca opressor nang e oprimir nang agora derá junto. Nós temos 3 ou 4 outros Santana regional, na Isabela na Santo Domingo, Chordamite na Cuba, tipo na Belize e Campeche na México, que está similar, pero em não tem indígena, algum dia tem algum africano derá cerca, pero nenhum caminho espanhol, porque esse não está agora permite, pero é indígena arubano, é cactio, então é o único indígena full continente americano que não, então tem produção proteína, na tota índios de corona real, of de real corona. Interpretação como a dona Oki, me lo queda hopi breve, sobre também tem 2 leituras mais, como vai dona, onde 18 de março e onde 18 de maio, onde a bobinha está aqui, para nos trigger para bobinha outro 2, então para boa com impactante e com nossa cambia história da Aruba, história do Caribe, história do continente americano e história mundial está cambiando. Joanne Koch Rederstab também tem workshop. Pasina aqui vou por fazer arte visual e demanda aqui também vou por relaxar a mente. Me também do na healing art, é uma neurographic art, é arte que vou por botahaya, é também com psicologische art,
psicologische arte, pero na outra banda bota relax. Eta pa hende nang kuting depression, hende nang kuta sufri di dolor e culpa, hende nang kuting problema di stress. Dus eta pa diferente ángulo, anto a base de arte aqui nanang bota heel bomes. Eta pa tua edad, dus eta pa tua edad, nós está pedindo contribuição, me está pedindo contribuição de 10 florin. Para tua idade e eta baita aqui nanang na edifício de glas anto mita baita 10 horas aqui nanang kaba mita yerta começar de 10 horas te ku 10 horas e meia anto depois 1 hora mita começar trobe te ku 2 horas e meia eta super para sobra eta arte que eu funda começar na em 2004 por de psicólogo russiano anto eta bota hilbo mes, bota pessoa tem viaja, bom se para sina largo para psicólogo, para afspraak com psicólogo. Pero na casa mes vou praticar isso aqui. Dus lo que me também dona tá me tá sim a persona para take care de su mes via de arte. Riba di betico, hobby, família, gente não também faz diferente atividade, pero na Museu Arqueológico tem uma atividade naturalmente como não por fazer falta de gente. Margarita Weifert conta-nos mais de lo qual tem preparar aqui no Museu Arqueológico na Playa. Maneira já te costumer door aan Museu Arqueológico te hebben per dia die betico com atividade nan extra. Reba já sabe festival aqui nos lotin entre outras chala de arqueólogo Raimundo Dijkhoff, tocante de escavação com a toma lugar na 2001, 2012 e 2016 na Santa Cruz 35. Essa que lota promete de ciclo de 3 charla, pues dia de betico ta começa promete pues não perder. Eta começa Jesus Nordimainta em auditório do museu e atualmente aqui na Mita Parada tem parte de exposição permanente que está dedicada na arte contemporânea e para o ano 2025 a artista Velvet Zoe Ramos vai ter uma exposição que chama Interlaçado Passado Presente e maneira que você pode bezig kunnen ainda eta baita queda clapa já sabra val queda claro para sobre eta lota uma exposição que está lo queda desarrollar durante 2025 depois lo tem certo momento não interativo com o público e dia 25 de januário lo tá promete e exposição aqui tá cria diálogo eta laga bastante reflexionar riba metáfora de semilla e ciclo de crescimento. O museu mesmo lo hebben de 10 horas de manhã para 3 horas de tarde. Entre outros também lo tem taller de artista Joanne Koch Ridderstap, que lo tem taller de healing art. Door de arte neurográfico, bota crea estado de mindfulness, tranquilidade. E essa aqui tá para grande e chiquito e lo pede contribuição de 10 florins para cada participante para o workshop aqui. Também chef Orlando de Chichi Catering lo tindushi comida criolla na venda maneira stoba de cabrito sopa carne e passa boca na duche. Pois nós está invita tour bem passa duche dia em esfera familiar bem para inspirar aqui na Museu Arqueológico na Schalpstraat 42 na Oranjestad nós está baita habrije saber dia 25 de januário 10 horas de manhã a 3 horas de tarde. Pues arriba dia de betico tá no Museu Arqueológico bom mestre tá. A mim tá Marco Espinosa para 24horas.com. Nos te promete notícia. Sono aceita para botar vista com riba dia de betico, aunque mi saco ti hopi gente que não está contento com dia 25 de Caribe já sabra. Não quer pecar de muita vierna, de muita luna, muita março, muita ranção, muita whips. Pero já, domesa, é calendário da drai não maneiro que. Anteorei já sabra, então coque. Para nós também se la cae riba chabiana no sono tiene enfoque, pa como ne? Pero ya sabra, esta cae riba ya sabra, esta pestango setor privado, de supermercado, et overtime, como ta abri, e pe outra nang kuta traha tambe din certo lugar nang, el lugar ta será, den caia grande lo ta será, pues ese natureza é livre, por exemplo. Pero me vou avisar si que dia 18 de março, segundo me cae muita março. E 6 sim me vou avisar. 18 de março
Takai de mun jamars, que mene orei, um long weekend que eu começar foi Javier na vai ter com jamars, brother. E segundo me um par de departamento de governo na ATV da Javier. Javier não? 24. Jesus. Segundo o aeroporto, mesmo oficina do aeroporto, me será. Amiga, sa tem par, segundo meu hora ainda passar algo de almar, mas não pobisava. Não pobisava, esta verdade. Bem importante. Quando um ATV da para não perder. Parce que tem par de companhia de governo e ambtenaar, não está fiel na dia livre. Que men, se cai de domingo ou de sábado, não está cobrando já bem of já luna toch. Não se sector privado, diz perder, por já. Tem gente, não diz, el que pei, que men, não diz assim. Pero yo no está pendiente para 1h30 y 45 minutos, palo, para su juez trabaja puntual. No lo comisa para 1h30 con esa sentencia di caso di Flamingo, que viene de diferentes personas acusadas de un otro asunto que tiene que ver con corrupción, soborno, un candidato de cosas más que tiene, de cual, entre otros, es sospechoso principal de Otmar Odibert, de caso Flamingo. De cabeça, gente não está atrás em sua oficina e um candidato, outra coisa mais adicional. Então, caso que dura hopi anos para finalmente o apresentar, hora que a eleição estava vindo e com a mira que o Otmar tem mais interesse para dentro da política back, não começa a pôr em 5 speed para cima o caso aqui o apresentar. Otmar sinti que ele vai sair, ele vai vrijspraak do caso aqui, aunque fiscal pede 3 anos de prisão P e sem perdão. Sem tempo de condicional. Que um coisa mandar. Acha essa também, onde estão com a sua maneira de confiança, na pede também castigo P. E assim tem outro ainda também que está envolvido, que está agora acusado, e que eu tenho que escutar. Tem não que pedir castigo não também de trabalho, para não, que castigo de trabalho, esta tax-straf, mas não tem medo em terminologia legal. Pues aceite. Pero ayer en conferencia, no tenía un parte con nosotros 3 delante, pero la papel que más arriba figuran de nuestro país que, en el caso aquí, punto de vista, no puedo olvidar principio histórico de lucha para Aruba. Costan que de aquí lo tiene diferente historia. Tiene historia verde, pero también historia gel, também tem história aqui também oranho de Otmar, pues a história não que tem diferente ângulo, então eu vou me escutar essa conclusão. Depende quem pode simpatizar e depois visa essa aqui é sua verdade. Correto. Legal não se acurado. Dentro do parlamento, para fora do parlamento, onde o Otmar está, me lo para, de princípio não, que sempre me para pé e respeito que sempre me dá o tempo. Legal não está claro para Partido AVP a começar a luta aqui. Nós podemos cambiar a história de uma maneira ou outra. Como nós queremos? A começar a luta aqui. De ano 47, 46, caminho com Henny, Biel, a começar e depois agora sustenido a orição A, caminho com a pintura firma para pôr a pôr e desejo, seguir para a luta com o time de Juan Enrique Eruskin, Juancho Eruskin, de MPPA com a separar e brincar sali fora de AVP, lanta partido PPA, per mesmo motivo de separação que está agora desejar, a única coisa que sempre tem é diferença de opinião, mas a meta está comum e igual, mesmo ideal aqui para Betico Cruz, que passa descanse também a carga para pôr a logra e fecha de estados a parte e que depois naturalmente nós estamos em Henny, que recém a bailar conosco a riba e luta para pôr a scrapa e independência também e reconhecer outra maneira nela do ber e tudo outro político que contribui dentro do desenvolvimento aqui. Não está quita nós como político de nada para dar o reconhecimento e apoio de luta como acabei de mencionar. Tudo é nome como mencionar aqui. Que a luta não corre de ano 40 e pico até ano 86, para nós querer que a geração de AUE na ano 2025 também simplesmente lutar. Ponto para mesmo quanto de não abiba lo que Aruba abiba para o ano 86. Para abiba lo que a sociedade para o ano 86, Isso significa que vamos estar por lo menos quase 40 anos, ou um pouco mais de 40 anos. E a luta é uma luta dura, uma luta de injustiça, uma luta caminho com a Aruba, abusada, caminho Aruba mesmo com a
Tauta é país mais próspero, nós tem a refineria mais próspero com economia grandíssimo aqui na Aruba. Sin embargo, nós não temos mira riqueza aí, nós não temos mira benefício aí, para o placa tempo aí me serve para Antillas, e Antillas naturalmente toda hora domina dor de Holanda, dor de Den Haag tempo aí. E mesmo modus operandi, nós temos que reintroduzir esclavitud moderno na ano 2025. A ver, exatamente 12 horas más 50 minutos. Falta 10 minutos más para nós em 1 hora de merdia. E falta 40 minutos mais para nós vai over for de corte. Para se não escuta a sentença de caso Flamingo, que tem atenção de inteira comunidade. E naturalmente de cada acusado também, que o síndico não está ok para sair ileso de inteira caso aqui. Pois interessante que também passa a ver. Aqui 45 minutos mais ou menos é uma sentença caminha o juiz lo vai dar castigo, pero promete que duna e vai justificar motivar e dar motivação de castigo que ela duna. Se tem e também explica of se tem ou não tem, e explica também de como e não está haia que está culpável nessa aqui. De com se o resultado está culpável, se de com está síndico não está culpável, etc. Pois é uma situação, uma sentença que sempre está bem motivada de parte de cada juiz ou não dicta, não pede castigo ou não dá castigo, também não está motivada, é razão para que não dá castigo. Pois essa é a situação. Também para o que está a formação de governo, me quer se manque maneira mais bisa acaba e mistura bisa que tem acaba, que sei lo que está claro, se compreende de parte de AVP, que trata mais por para acomodar, em caso aqui carteira de futuro e no momento que o futuro queda claro, que lo que não está desejado, de lo que está o ministério não, que não está base com ele, e ora AVP está repartir sua carteira e não está salvo com frente, governação, coalição e visa cada quem que haya na carteira. Essa informação que já acaba tem de caso aqui candidato que se acaba a queda claro com o ministério. Não bisa ni qua ministério ni qua minister, pero si tem cabo que já tem minister não afende não den futuro governação, que tá vai den futuro governação como minister, que tem na carteira cabo, já na carteira tá reglar e tá coisa que nós primeira e o resultado que assina também ela vira tá tem gente não que acompanhar com desejo se não vira minister e ela aí também passina e vai governar o país. E a que nós estamos te ora que Turquia da claro e para nós na mesa ali de frente, solo front, coalição, governação e para governar o país aqui para o próximo ano nos Irlandes. Então, música da 7 sim. Esta queda 7. Esta queda 7, governo de 7 ministros. Esta vira 5-2. 5 de AVP, 2 de futuro. Essa é a governação que também bem de petição de futuro para 3. Ela cai na água. Que me orei, nosso amigo Gino Gulu, que é do parlamento e 2 outros membros de futuro lo vai direnta Consejo de Ministros. Lo vai direnta parlamento. Dos esta Helene e Joffrey lo vai direnta governação com AVP. E 2 candidatos, esse candidato número 4 e 5, lo direnta para vir junto com Gino Gulu do parlamento de Aruba. Como enganamos, vai 3 parlamentários fresco. Novo. Luis, dem plastic. Então, lo vai defender interesse de futuro do parlamento de Aruba. Lo está nice para o axi, sobre a mim ganhar com parlamentário novo, vai tá 30 e faz seu trabalho sobre já vão também manchar of sujar de parte de partido que estava já vão também com mentalidade de defender
governo. Portanto, botar um AVP que já tem sua não que sali tem na interesse de governo de AVP of map mescost tá não tá jaknikkers mas tem yamanang tem biaha. Correct. Cheerleaders não tem yamanang e não tem biaha cheerleaders não dá. Well, vamos aqui com 3 parlamentários. Não, quem será que tá seguir, Pascal? Tem lista aqui não sim. Aqui não está. Quizás se não tem acordo interno, não? E não sei se futuro, aunque legalmente não tem valor, pero o Pascal deve saber quem é o número 4 e 5. Gino Gulo, número 3. Rutlin Lindor, número 4. E Muzanin Weaver, número 5. Muzanin Weaver, Judy, senhora de feliz memória, Mary Weaver. Mary Weaver, so you. Se não vai com 3, eu boto em Gregory Ras também. Pero makompondi o Gregory Ras na lo bisa ito interessava para trago Geoffrey Weaver como coordenador. E Jeremy Erasmus estava dentro para também para dentro. Passou para esse papel bom, ele basta foto também. Pero também está trabajando. Pero também não quer lo que ele trae ahorita. Está trabajando cabo com o ministro Geoffrey Weaver como seu consejero. Te imagina que ele queda também na EORI. Pero essa é a situação para lo que trata. E candidato, não, 2 candidatos de futuro. Te vira ministro, 3 candidatos, te vira membro do parlamento e tudo te gente novo. Que menta. O único 2 não que não novo é ministro não. Com conhecimento político acaba. Esta Gerlin. E Geoffrey com a sali den promessa ali com o Partido Raiz a vir a ministro mesora e agora aqui também continuar como ministro também. E sua carteira não está clara, ela aceitar não acaba, não deliberar e agora que falta outro não para não acaba de coisa para a AVP também regla sua carteira não interno para finalmente me querer para mais tardar amanhã já viena sim aqui também não possível for e visa Aruba nos a queda claro, nos a forma de governo com toda tranquilidade, tem diferentes circunstâncias na Astroba também, entre outros, falecimento de Henny Eyman, tu reconhece com Astroba, sua enfermidade e sua morte também a Astroba contigo, pero finalmente não a queda claro. Pues essa é o que a última informação que nós provisa estão relacionada com formação de governo. E pelo que trata a emerdia, por vir também vuelta novo de política sobre nossa corre durante debate, debate junto com a Câmara de Comércio, me agora o senhor Ursula Arens faz uma pergunta na Otmar Odiber e ela apontou se não sentenciado lo queda do parlamento e ela contesta que não, ele sai. Em conferência de imprensa também ela reafirma que se há uma sentença ele abandona o parlamento ou não avisa se ele abandona a uma pessoa que promete sentença ou se ele apelar e guarda riba a sentença de corte de apelação para tomar sua decisão por exemplo de cassação também. Ayer a Pedro Brasil Otmar tiveram pergunta via telefone. Te hago em contestar. Te hago e não a contestar. Ele contestar sim. E tem contexto me será duna. Sim, não. Pero type outro contigo mais largo sem contestar a pergunta. Correto. Para sobre a pergunta está se bota vai ou bota queda para sobre ela bisa sei em conferência, pero lo que nos quer diz saca fo se está a de viaja ou bota vai apelar e guarda uma decisão de corte superior agora. Então, esse é o que nós não... A mim está síndico e está mesora. Se está bom, sim. Se está bom, sim, pero não contesta assim. Em teoria, nós também queda pendiente para ganhar sua contesta. Aunque você fala a sentença cai, pode haver spraak também, você sabe. Sim, este vai, por o ponto de vista, que este vai ganhar vrij spraak. Ele sai livre. Com uma opção, claro. Bom, não pode sair por o ponto de vista que também perde. Portanto, Geweest bisa was ik o Ministério Público, você dura 5 anos de onderzoek e essa aqui nota lógico mais verwacht of essa aqui nota mire algo castigável por
personalmente me quiere que un long shot para pensar sei, pues o Ministerio Público te pedi 3 anos de castigo e para vos pedir 3 anos para libertad por turcos pero ele está mostrando difícil, pero va mira para 1 hora e meia, que meia hora nós não sabíamos ayer provavelmente sentenças que bicava, pero tem cada em kluis na corte e para 1 hora e meia juez lo lese hacia público vivo e direto e 24 horas e enfoque está presente. Il problema è che Otmar Di Berra avvisa che lo sali ritirar se il risultato è una sentenza negativa arriba lo che te accusazione che ti incontra G. Però se è sali e ora legalmente e sono lo 30 legalmente dai numero 2 Edward Peters. Pero, nel momento che sei a bindilante, ayer nos hay una avalancha di llamada. Antonio bisa nos speed, net promete que entregamento de lista internamente a palabra den PPA. Den Consejo de Partido de PPA, ora que tu candidato está presente, não afirma um acordo, uma da bisa que é que tem mais voto, tá bem, adem. Esta del Parlamento. Que men, si número 4 a saca más que número 1, e ora el número 1 que queda fora, el número 4, si es aceptado y 30, esta va a basar arriba acuerdo interno. Pero, en el caso aquí, si Otmar sale, el número 2 legalmente, si pone pia bow, el acuerdo ahí no tiene valor. Pues el acuerdo ahí legalmente no tiene valor. Ese es un acuerdo de principio entre nan del partido. Pero si mañana Edward Peters dice, no, verdad me firmé, pero a mí me interesa de cumplir con él. A mí está número 2, a mí está 30. El de 2 vote gather del partido PPA está Kevin Yee. Kevin Yee está número 13. Arriba en lista. Número 13. Edward Peters ha sacado 148 votos. 148. Kevin Yee ha ganado con 8 votos. 156 votos. 156 na número 13. Então, se está bom, basar é acordo de princípio, acordo interno, Kevin Yee tem 30. Agora, não sabe se Kevin Yee tem visa, não interessa. E agora, automaticamente, é next in line. Sim, agora não precisa quem está, e me reconhecer para trás, gajo que está atrás, como um mandrete de tempo e de certified. Muita hamburger, que está atrás nós temos atrás de Jesse, check o rato, uma pessoa com gajo que sempre, gajo bastante valente, gajo chinês, roupa valente, você, segundo mim, está dentro de deporte também, se me nota geral. Então, eu vou vir a seu portrait, vou reconhecer, muito hamburger que está atrás, roupa tempo tem também tem gym que cone está anda em gym assim gym e também está quando bisa está bota atrás na certified nami tá acordei e está ativo também em gimnasio em coisa de gym que cone e este next in line next in line de 2 vote gather e se vai arriba princípio agora o problema que tem partido massa tem algo que passa até com me se vira pero se come me se não tem acordo e sei de coisa ela brinca e que ela pleita dorco e tem mais voto sim pero não tem acordo aqui não tem acordo pero acordo legalmente não tem valor esse aí é o que nós temos que mostrar hopi claro para parlamento é coisa não tem valor vou firma aqui como quer pero legalmente no tiene ningún valor. Mañana, mamisa, a mi firma. Antonio no va de acuerdo de mi partido, dice, vamos a sinvergüenza, vamos por las trampas, vamos a sinvergüenza, a mí me sale 30, pero no estoy de acuerdo firmar. A mí hay más votos que hubo. A mí dice, no, pero a mí legalmente, a mí está para mí con el legal. A mí está worry con esa firma, de acuerdo, etc. Dice un chip shot de momento aí. Alguém mais há menos votos, pero a mí está next in line, a mí está by, mi nota vai lá, que estou by. Historicamente, turbia quando tinha tipo de acordo que firma, ela cai na água. Ela vira problema. Porque nenhum gente que rala nem move para acomodar outro.
nos turta papier prometo eleição. Se firme, nós dona outro man, palavra e homber, palavra e tudo de coisa. Pero hora que a eleição passa e que o resultado deriva mesa. Punch come by paltje. Ante hora tu heen te não, a mim também move. Maar como se sinti? Stoel de dinka. Stoel? Sim, DJ. Na by office system kapa sega Carlos Maduro set na mes, stel na mes de stoel de parlamentário de seton des. E não nota dona outro, nenhum outro hende stoel que men si the map, minosasi nang tao patating i-acuerdo ay firmar yung papel. Pero si te caso ko den último eleksyon, den gobernasyon, mi que saco na sacrificar nos amigo Vrolo, como é? Edgar e nos amigo Dakota aqui, Sous, como é? Tevreden. Para não por acomodar Andy com... Não, mas esse não tem nada a ver. Esse como ministro vou nomear quem como quer. Parlamento. Ok, pero basta passar de voto não nombra não. Sim, por ser um acordo de partido, não um partido. Mas agora bom, ora voto para parlamento, bota voto para ministro. Ministro quem que está proibido. Pero parlamentário te passar uno, revisão que saca o mês para mim e depois número 2 a base de número que men speed por aí dias 2 votos do candidato número 2 e a partido saca 3 haciendo speed den. Si é outro não saca na mês que men boting de caso de AVP eleição 21 bota agora e tempo Bernice Wenger por exemplo by número 29 e ela saca o mês ela binga den e teve Robert Candelaria a que da fo net MC30 pero dorco Bernice Wenger by prome Bernie 30 que me eta by segundo saca o mês depois número. Nós agora tem partido massa, tem muito tem masco, que me senhora aqui que vem no parlamento, número 2, a Cornet Gun. Se como a Cornet Gun tem 90 e pico votos, mas tem um par de votos, a mais votos com ele, a parariba com o número também para mim. Aunque que na loja papel arriba candidato de voto, a outro ope botin em PPA, não tinha problema ainda, nós está antecipar um possível problema. No momento que se há o dia, aqui rato, aqui 20 minutos, se acaso Otmar Odiber tem uma sentença e cumpre com o que ela avisa, se ela avisa com uma sentença, ela toma o retiro do parlamento. Se cumpre com o que ela avisa e abandonar o parlamento, é hora quem te vira. Outra vez, a lista número 2 está Edward Peters, com 148 votos. Pero, número 13 está Kevin Yee e tem 156 votos. Tem 8 votos mais. E não afirmou acordo em partido que são de mais votos dentro do parlamento. Pero, está bom bisabo. É problema da mais grande ainda. Passou para Kevin Yee 30, é aí que me Otmar Odiber me mandou uma carta para eleitoral raad e para parlamento, bisa nang você Kiko, met do afstand, met distanciar de mi puesto. Pero Pascal, tú me estás dando. Tú me estás dando. Promete que llega de 3. Tem que explicar. E aí que vem, hay un 3, un 4, un 5, un 6, não. Não, a mim tu me. A mim tu me. Que me, ori, Edward Peters me se bedank. Com a lista aqui para você, nós temos de lado. Para nós chegar na Kevin Yee, Edward Peters me se manda carta, me se danki, minuto tu me. Lisette Wayne Clark, a número 3, me se danki. Rudy Richardson, di San Nicolás, ex-mapista que bula curar bira AVP, bira PPA. E me se mandou carta bisa danke, minuto to me. Rigoberto Santiago, segundo me também de Paribi Brug. Também me se mandou carta bisa danke, per minuto to me. Mark Fowler, ons brother, die tackle wagen. Mark Fowler, segundo me departamento de labor, segundo meu. Schietclub que koni. Mark Fowler me se mandou carta bisa parlamento danki per mi no che ha puesto. Ainsley Kelly me se agradeci. E vrouw que Emily Calderon González me se agradeci. Hildo Dumfries me se manda carta me se que me. Ex-parlamentário de MEP Arthur Panefleck, se como já na Kia. Me se manda carta me se que não me. Charles Eddie Bennett, um de fundador of Open Eye em PPA. Me se manda carta bisa danki. Edgar Sunye Leon, dat número 2.
também tem uma carta bisa danke. Anteori nós chega na Kevin aí. Número 13, que vem Jesus hene depois de Otmar, me se manda carta bisa minuto tuma e posto parlamentário. E bisa bem nome não, portava conhecer par. E portava de comunicar quimicamente, que provavelmente tem e 12 hene em total. Onde não bisa não, me cita tu me, inteiro com a pega. Que men papo na Kevin, 12 hene me se bisa para arriba na palavra de princípio, para arriba com a nota 30% não em voto, não. Para nós dar a Kevin chance para por assumir o rol de membro do parlamento para partido PPA. Que men essa aqui é eixo que por nós antecipar, que por vira cenário a dia, depois que o corte dicta sentença. Pero hermano, no dice que não, pero também den mais também também tem acordo. Pensei vrouw Arábia com a Conet, você tem mais voto com a Conet. Pero a parabração não tem nenhuma influência para soltar a kiesverordening atual ta conta. Então tem não esse câmbio via lei de kiesverordening, ta sequência de número ta conta. Se que não copiar a experiência tem em Rambo também para usar com a custo em cada outro. Pero esta mostra algo de político não sim, você afirma algo que men bota bisa que o lobo cumpre. E depois da eleição, você tractora. Você cambia de opinião. Mas, para ser muito bizarro, história assim a nós, que o hope de acordo aqui pré-eleição, na nota tem na mesa. Exemplo vivo da Rudy Lampa. Rudy Lampa é servidor de Deus, ex-pastor. Gente que lobo confia, porque tá servidor de igreja, pastor. A nós, na Atlanta, nós que pastor, que frère, que gente que ganha, que gente de princípio, gente que íntegro. Rudy Lampa afirma que nenhum membro do partido Red pode virar ministro. Nenhum. Pode virar parlamentário. VAC-ministro. Também VAC-ministro. Gente que não tribalista, não virar ministro. Incrível. Pastor, que é homem, que o lobo bicho, homem direito. Se botar em lista, botar postular em lista de rede, nota ministerial. Para começar, é número 1, não pode virar ministro. Não está para screening por motivo de droga. Isso é para começar. Mas essa é essa. Essa é essa. Essa acaba que não está para então, virar ministro, porque é drogadicto. Em teoria, é preferado para o parlamento, se o parlamento não tem lei, quem está para virar parlamentário. Mas não está quem está para virar ministro. Porque para ministro, você tem que passar screening. Por exemplo, se você deve belasting, você não pode virar ministro. Você não pode virar ministro. Pero, parlamentário sim. Em teoria, Rudy Lampa decidiu de tomar seu retiro depois da eleição. Foi partido. De secreto. Tomar retiro, a homem for parte de rede, mas cabe baile ba lista. Não, o homem tem rede, então o bom, me vira ministro. E você mira com partido e político não íntegro também forma parte do inteiro processo aqui eleitoral e pouco a atenção, não sei como mencionava, sobre Hobby Biana firma acordo. Promete o tempo, anto hora que a eleição passa, anto lava na mão, anto hasi manina não sa. Anto teoria botar já tem problema. Se aquele tipo de situação caminha com nós temos no momento aqui, a o que tem PPA. Se aqui não se contava a história de rede, ela passa de mais e segundo ela passa em outro partido também. Há mesmo tipo de reto aqui. A o que PPA afirma internamente que são de mais votos do parlamento. Otmar Odibert tem houve mais votos que tudo, ela vai parlamento. Pero Otmar Odibert a permitir publicamente que se não sentencia eta toma seu retiro fora do parlamento. Se não pede castigo, Se não pede castigo, se é castigo. Esta sentença tem na pedir 3 anos de castigo, acaba. Que o fiscal que será 3 anos incondicional. O juiz também dicta sentença. Esta visa que se não dicta sentença contra G, esta toma seu retiro do parlamento. Essa era visa publicamente na Câmara de Comércio e ayer em conferência de prensa. Pero esta você tem aire. Esta vai ter no seu mês na regra of não. Essa é a situação no momento aqui que nós temos dentro do parlamento e nós vai tomar, vai mirar em que direção
Otmar Odiberlo ba isso. Essa para sua palavra, of lo bispo aqui como está apelar, me tá agora até dia que caso vinilante, até dia que 3 jueces decidir, esse não se pode trair. Bota vai tu por retiro a o mesora, com a promessa sentença, ou bota guarda hora com bem apelação, que vem aqui 2 anos, aqui 1 ano, largo. E não contestamos, eu sei, que mesmo que ao dia, depois de sentença, nós escuta que está sua decisão final, e hora e mesora também começa quem também dentro do parlamento, se acaso é tomou seu retiro. Passou Edward Peterson, número 2. Legalmente, Legalmente, está em line. Pero, eticamente, basar em acordo de princípio firmar para todo candidato de PPA, tá Kevin Hittigo dentro, você tem 56 votos, tem 8 votos mais com Edward Peters. Bom, pero mientras tanto, Shona, nós na corte acaba, rato passar, Maritza Faro Maduro, a dalon yanga for den Parque Alameda, drende edifício de corte, para topa com o magistrado, que lo vai dicta sentença aqui rato para 1 hora e meia, onde a sentença não lo comisacai, seja na favor ou contra cada acusado. E nos colegas não estão na corte, também parte para fora, e acaba o Ministério Público a informar ayer com Edward Van der Biesen, nosso amigo Edward Van der Biesen. Edward? Você comeu Patrick? Sorry, dispensa. Patrick Van der Biesen, desculpa. Nosso amigo Patrick Van... Edward também é nosso amigo. Sim, é Román. É Román de Patrick, sorry. E Patrick Van der Biesen, meester Patrick Van der Biesen, que é fiscal, fiscal de prensa. De prensa, é persona que lo sali. Pers officier, e lo dona uma explicação, no caso aqui, dona uma explicação na prensa, arriba a sentença. Lo repassar decisão de juez. E provavelmente se tem algo que não está no agrado internamente não vai reunir e decidir se não lo apelar a decisão de juez também. Pero isso aí também depois. Pero ele começar a detalhar a decisão que o juez a toma den caso de Flamengo. E imagem aqui, tem imagem fora de corte, não está guardando para sobrar de com, para já acaba, nosso colega de prensa, Maritza Maduro Adrenta, não está guardando no momento aqui, arriba a chegada de ou outro de acusado com mestre bem escuta, Kiko na sentença tá, e provavelmente nos lo haya uma reação. Promete que sentença ainda, algum minuto promete que sentença de Otmar Odiberlo, que segundo pode compreender, ainda não chega no edifício de corte. No próximo rato, e próximo minuto, e próximo segundo, Otmar Odiberlo, que é a figura principal do caso Flamengo, lo vai chegar na corte e nós também escuta sequer algum segundo, 1 minuto, 2 minutos, ele arriba lo com preparar está mentalmente para receber a sentença que o juez lo vai dar, seja pro ou seja contra sua persona. Pois essa é a situação que no momento aqui não está pendente para fora de corte haya na lo que se chama Parque Alameda, del passado conhecido como Parque Alameda, aunque também é parte para arriba da Parque Alameda, é parte para baixo, segundo tem outro nome, mas sempre não se conhece como Parque Alameda. O tempo não está muito de banda. E banda, o escudeiro, com o surumão José de Feliz Memória, junto com o chinês de Chasang e outro nang de barrio, já domingo está um softball. Tem Parque Lot. Agora tem Parque Lot mais, mas estão conhecer a história, por bisabo. Pero, essa está a outra fecha, 22 de januário, a sentença do vai cair do caso Flamengo. Está pendiente, hora que a pessoa não chega, entre outro de falta 10 minutos ainda para nós começar a mandar e promessa señal fora de sala de corte, porque nós vai estar live com a sentença de enfoque, ele vai durar, não está calcular mais ou menos máximo ou mais ou menos 1 hora, ele vai durar esta motivação e hobbycos mais com o resto 13 promete que visa de com eta duna vrijspraak of de com eta duna castigo of de com la barra de com eta hisa tudo com é para suceder essa é den sala de corte e ta coisa que nós também escuta aqui rato den
sentença que lo vai cair para no rimei. Então diz, nós pensamos em Kevin de escola de landamento, de uma zwemles. Okay, sim. De escola de landamento na Kielender, me que sabe. É um kuting inana bana de ex-veld que vai. Essa aqui olha para a cabine de Botivas Boulevard, mas tem um mandrete. Tem banda. Essa aqui essa aqui é a lista do partido PPA. Tem outra biba de lande de ex-prisona da Cota de Bissami, su maior, etc. E nada biba. Essa aqui é Kevin Yi. Anto, para mira, é demais, é o número 13, para mira, é demais colega na DJ. Riparado, se combina tem 18, tá? 18 da 16 candidato. Qual é o total? 16 candidato total de lista de PPA. Este é o número 13. E este é um que tem mais votos na lista depois de Otmar Odiber. Este é de 2 votos gather, com 156 votos, de 2 votos gather de partido. E como tal, se nos queda na arreglo e acordo firma, ao menos aqui que não põe como castigo, se me vou firmar um acordo com esse que tem mais votos da 30, pelo menos assim não põe de e se não cumpre, porque paga tanto multa. Uma interpretação, Patrick. Agora nós temos um acordo de princípio de homem e mulher não. Como é? Yes. Pero, brother, vamos lá. Pensa que tu está aqui, até o advogado aqui. Esse aqui está advogado Odor? Isso. E advogado, né? Também que se toca aqui na Lorana Brasa, visto para dentro, e assim é dentro da sala de corte. Faltando 5 minutos mais para a sentença cair a hora que a roupa completo está em sintonia, a roupa completo está pendente de 24 horas, para assim escuta e mira a sentença de Otmar Odiber Awe. Otmar Odiber tem várias acusações contra ele. O Ministério Público pediu juiz para condenar a 3 anos de prisão e segundo 6 anos sem que porta ribalista, se pode ocupar um posto de governo, nem como ambtenaar, nem como parlamentário ou ministro, nada de política. E não pode parecer ribalista mesmo. Pero, isso é o que é demanda, tá? Aqui 5 minutos, nós também conhecemos a sentença, hora que o juiz toma uma decisão final e depois da decisão aqui, a sentença, o veredicto, tanto o Ministério Público como também Otmar Odiber tem 2 semanas para apelar, em caso se não está de acordo com o qual o juiz adicta, que esse aí também está pendente dentro de pouco. Tem carreira, só não vai ainda para sobre um par de minutos. 3, 4 minutos, nós está começando a informar e, portanto, nós podemos cortar ainda de parte aqui para nós três e de promete a declaração de Otmar Odiber que lo está chegando a qualquer rato na edifício de corte. Pero promete que sei, nós vamos a hora que o Marco chega a casa, nós queremos dizer, nós vamos chegando aqui na Conta, pai. Conta, mira, é caso, com o que está sendo a sua expectativa? Nós não estamos nada aqui. Na salida nós vamos contar com a sua reação. Com minha Pero que era positivo, sim? Seguro que sim. Quer que a velo haya frais para completo? Seguro que sim. Se me está pensando, me está querendo em dia também. Mas será que está? Nós queremos trabalhar de 30 pessoas, e acaba a hora de chega, a senhora Aisha Esser, Speed, mas eu estava mencionando no rato passado, a fiscal pediu castigo de 18 lunas de prisão, está guardo acusado e involucrado em suborno e também abuso de sua função como ambtenaar na Bureau de Ministro. Mientras tanto, a banda, Diego, você mira também o senhor Otmar Odiber, como também advogado Vito, aí está, Vito Carlos, como também o senhor James Ellis está chegando cerca aqui de sala de corte, eu acho que não está uma reação ligeira do senhor Otmar Odiber. Senhor Odiber, está uma reação cortico, a expectativa não está positiva ainda. Claro que sim. Se vou atender com cada uma das acusações, que é verdade, e junto com meu advogado, sempre nós três é verdade adiante, mas a minha defesa do povo, para fora, vamos acusações, você como prensa, seguro 24 horas, também sempre a mira que a acusação está, nós mostra também aqui com nossa defesa, meu advogado não se trabalha para dentro. Agora que nós trabalhamos aqui com o juiz, a decisão está, depois de
mais ou menos 5 anos e pico, caminho que a investigação que começa, que me meteu para dentro de viagem, você Então, disse que tu passa com o futuro do senhor Roberto em política? Eu quero você conseguir discutir um rato mais na rádio, depois fez esta parte, vai ter. Éxito. Você depois é advogado na Ilhas, como também o senhor Vitor Carlos, tentando aqui, Patrick Speed, mas você sai de lá, posso seguir papel rato mais, posso ter um par de minutos mais, pessoal, porque diz que acabamos também começar a ensinar fora para dentro de corte. Danke Marco for di corte, no se queda pendiente Pablo Marco para más información dentro de poco. Assim não tá, Román. Pero por mim, com 1 hora e meia, bate falta 4 minutos para nós usar uma señal, Shona, não porque de 5 acordamos, riba Smart System Security, que tem alarme e câmera de segurança para boa casa e para bom negócio, 588-4259. Também acordando, riba Island Finance, bota by Carnaval, vamos ter placa para boca rosa, vamos ter placa para boca dorna, cos completo. Of também canti caminda ne Cavalan, by Island Finance, vamos buscar suma de placa. Também Oxy Plus, que acordamos, uma botica Santa Cruz. Compra bo Oxy Plus, haya extra página de samples. Samples estão grátis allá na botica Santa Cruz e tem uma campanha por aqui. Como pode ganhar 5 farinha verdura e também 250 farinha de super shopping. Aproveita, vai botica Santa Cruz e busca o Oxy Plus e viva saúde. Também, nosso amigo de Web Aruba NV, o time de web está seguindo com seu encontro de uma assistência relacionada com a conta de água e para registrar no portal de WebCare. Já vierna wo, atenção, já vierna wo, nuevo rimainda para honor de merdia, nang lotan na casa de Opa Aya na Guayaca. Bom, não pode perder oportunidade aqui. E não tem a ver com pagamento de conta, mas mais bem para o web portal para botar bom informar. Aruba corda riba juice de Impulse, sabroso. É juice que talaga mo, viva bom. Yen de vitamina também para sobra. E tem isso de ginger, e também lemonade, e também botar haya lemongrass tea e ginger lime, que é sunco de meu favorito. Na Setco Boulevard, entre outros, botar haya e botar também tinco saborier. Mes cosas me quero acordar também, arriba, me quero acordar arriba Gloria, porque a película by Gloria, não tem película ng novo da 30 e abo tingo mira, boa película novo sentado em VIP section of também em outra section ng normal. Vai como nacho with cheese, vai como hot dog, vai como refresco, como popcorn, tudo guardado. Vai visitar Gloria, vai comer na PF Cheng, vai comer na Olive Garden, let's eat, pizza, ice cream, Starbucks, feito em pancaba. Nagahenda bing, meet po hende na para reunião e ding. Na Gloria, tem Wi-Fi, bingo bo laptop, bo tablet, turco, santim pabo. Vai visitar Gloria e passa rato ng inolvidável. Gloria Market também tem. Vai visitar nang. Aruba também, e quero avisar que o AirTech tem pabo. AirTech tem bo airco na Curisa 2, ante um award que um boreal season. Para buscar bo airco novo na AirTech 583-9944. Yaman ang awe. Apex na barcadeira, nanting cement pabo. Nanting pabo também. Santo, clankers, pavers, blocky, telas e nosta deliveries aqui pabo também. Santo fresco, cement fresco em paqueta na Aruba, Apex tine pabo. E Posto Aruba NV, que tem serviço corporativo para a companhia para bode e curir. Yaman ang awe na 592-0804. Também 165 está em número de forenses. Se botar envolvido um acidente, chama 165 mesora. Forenses está chega para documentar tudo coisa. Blossoms Restaurant está abrindo na South Beach. Vim comer awe noite. Awe noite vim comer na Blossoms. Vim comer tempeyaki saboroso. Of sinta num mesa na kanang sirbibo e apresentar e sirbibo e comida nang abo pidi via ng menu. Vai visitar ng awe. Blossoms Restaurant 5 horas adelante. A to Z, bodak talek, awel A to Z takla. Palecha bodak pabo. Dak di kas, dak di negoci. Kita dak pone dak trahadak. Turcos ko tinja ber kudak, nosta e doktor nang. 741-4810. Atco Heavy Equipment, tambe kayo dabo pa base difícil bow. Rosa Terreno, kunang equipo ng pisa. Tambe boki transportar un container de un lugar para otro. Atco Heavy Equipment, tasas aqui pabo. Office Systems, ting e servicio de muebla, bo oficina completo by Office Systems Aruba y Clavota.
Dan ting turcos pa oficina e seton des também nan tine pabo. CarQuest também debo pieza pa auto. Também turcos pa wiper, tapete, taira, bombillo, turcos nan tin pabo na CarQuest. Fast Ticket and Branch também debo ticket. Binsin de sekanos, laganos bendebo e ticket pa bobay biyaha. Ito kaya net pariba di Wendy's Boulevard, pabaw di Digicel Boulevard. Eko gasta na tanki flip, ipatras di ex-planta di refresco, pabendebo e bottle di gas chiquito. Via drive-thru bota pasa, e nos mesa sa que bottle bashi, ipone e bottle yen pabo. Kampiong também tawardabo, kwen champaw, bay busca mo champaw, na kampiong, tegu 3 or, mochi di champaw, mochi mulato, mochi picuda, mochi di pargo, filete pargo, cabesco one steak pasopi, siboyo pica tempera e banana tambe, tawarda arriba bo. Eseita na kampiyon. E meskos pikarabisabo ku restaurantan di Wine and Dine tambe tawarda arriba bo. Eseita que pasa, Surfside Beach Bar, Café de Plaza, Sopranos, Tango, Salt and Pepper, Fishes and More, tambe botahaya, baspa bow, Hadikurari, Mumba, Ambiente, Desayuno, Lunch, Dinner e Turcos, che restaurante di Wine and Dine. Come bon e pasa bon, che restaurante di Wine and Dine. No está pendiente, Patrick, para más información. For di corte, pendiente para señalan que rentando den el próximo minuto caminda con el magistrado na su idioma holandés, lo va manda e para más información arriba castigo nan con lo guardo PD of declarar libre, etc. Pero me que sei que informavo que un rato pasado el cuerpo policial está anunciando un anuncio urgente. Entonces, urgente, tengo mucho perdido. Ma corre, vai mire, onde mucho que perde, tá com mucho por perder, para nós eu da busquei. Pero o resultado é mucho mulher que está quedando em OC, Orthopedagogic Centrum Aruba, na Dakota, e é mucho mulher que perdi desde dia voor die dezembro gaba. E tem mais de luna perdi. Então, a polícia bisa tá busque urgente. A mim tá como de urgência aqui. Você tem luna bom hora para buscar. Ou você busque urgente. Eu me chamo nasci dia 6 de outubro de 2009. Então, medi 1,55 m, color clar. E tem cabelo bruin. Sua postura tá diki. E tá papiamento. E tem moedervlek na sua cara para rechts. E tá perdi desde 16 de dezembro 2024. Último viagem para ter o uniforme de EPB San Nicolás Bisti. Shandy Ras. Então, você pode chamar. Você chama Orthopedagogic Centrum 592-3217, 592-3217. E um mais? Ou você chama Central de Polícia Shen. Ok. Que men... Ok, pero agora me tenho informação que me quer me tem 2 lunas para monitor número importante de cuerpo policial. E a não também é essa. Não também é essa. Me tem 2 lunas para monitor número importante de cuerpo policial. Então, a me também geven door, mas quer cada semana me check se o número está trabalhando sim ou não. Passo em cada situação, tem cada comunicado que o cuerpo policial te manda, então me sabe se botar mais informação, chama T-Plane de polícia. Pero a mim também trae babo, então você escuta que já para 3 lunas, essa aqui está lo que é T-Plane está contestado. Até aqui, Pablo. Call cannot be completed at this time. Please try again later. Dispensanos el número que va marca nota disponible. ID 4. 3 lunas gau. Oh, menos que esta é uma situação de áudio. Ok, nós estamos para corte, se quer dizer para T-Plane de polícia, você de che, e tem 2, 3 lunas assim na acaba. El T-Plane de polícia não está funcionando. Que me quer você mesmo um teste. Você anda pedindo gente chama T-Plane. Você não menos de parar com para roubar tempo T-Plane não renta, tempo não renta via T-Plane, passou T-Plane não trabalhando. Para isso não passe para corte de por uma instância para nós a sentença ao de caso de Otmar Odiber. Ik zal niet alle schriftelijke vonnissen integraal voorlezen, maar slechts de belangrijkste onderdelen daarvan. Mocht er een verschil zijn tussen de uitspraken die ik nu mondeling doe
en de schriftelijke vonnissen, dan zijn de laatste leidend. Na afloop van de uitspraken worden de schriftelijke vonnissen aan de verdediging en aan de officieren van justitie ter beschikking gesteld. Ook zullen de vonnissen binnenkort in anonieme vorm op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Vandaag zal ook een kort persbericht van de kant van het gerecht verschijnen. U ziet ook een camera en vindt nu een livestream-uitzending onder het beheer van het gerecht plaats, die alleen op mij gericht is. Dus niet op de verdediging en ook niet op de officieren van justitie. Dit is ook de enige opname die toegestaan is. Ik richt me nu tot de pers, dus er mogen geen opnames worden gemaakt. Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze persvoorlichter. Ik begin nu met de eerste uitspraak en dat betreft Jandrik Audibert. Ik ga in uw zaak nu uitspraak doen. U bent eigenlijk de enige verdachte die verschenen is zonder raadsman, maar u heeft wel de verdediging gevoerd en ook een verweer gevoerd. U heeft namelijk de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie bepleit. Het gerecht oordeelt hier als volgt over. Het gerecht stelt voorop dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen plaats is voor niet-ontvankelijke verklaring van het Openbaar Ministerie, indien er sprake zou zijn van normschendingen. Dat er sprake zou zijn van een zogenoemde phishing expedition, zoals u het verwoordt. En dat u slechts aangemerkt bent als verdachte, nu u de zoon bent van de hoofdverdachte in een Flamingo-onderzoek, is het gerecht niet gebleken. De gerezen verdenking vindt onder andere zijn grondslag in de zich in het dossier bevindende tapgesprekken tussen verdachte en medeverdachte Thiel. Niet aannemelijk is dat uw recht op een eerlijk proces geschonden is. Het verweer wordt dan ook verworpen. Maar nu inhoudelijk. In deelonderzoek spookambtenaren waarin u als verdachte is aangemerkt, is de verdenking dat u samen met uw vader als minister van ROIM onder andere de medeverdachte Thiel in dienst heeft genomen bij zijn bureau, waardoor medeverdachte Thiel op de loonlijst stond, maar in werkelijkheid geen werkzaamheden voor het ministerie verrichtte. Het land zou, kort gezegd, zijn opgelicht en bewogen tot de afgifte van het bedongen salaris. Dat is een aanzienlijk bedrag van ongeveer 84.000 florin. Het gerecht dient te beoordelen of de betrokkenheid van verdachten, dus uw betrokkenheid in deelonderzoek spookambtenaren, gekwalificeerd kan worden als oplichting van het land Aruba, dan wel het medeplegen daarvan. Op grond van het dossier en wat zich heeft afgespeeld op de terechtzitting, kan niet worden vastgesteld dat u in een te lastiggelegde periode enige bemoeienis of betrokkenheid heeft gehad bij de sollicitatieprocedure, voordracht of aanstelling van medeverdachte Thiel voor het bureau op het ministerie. De door het Openbaar Ministerie als bewijs gepresenteerde omstandigheid dat medeverdachte Thiel en uw vader in een vroeg stadium al over tequila is gesproken en dat het wel heel toevallig is dat u een tequila-bedrijf is gestart, is een aanwijzing die onvoldoende is om een bewezen verklaring van oplichting te kunnen dragen. Zoals terechtzitting is gebleken, studeerde en woonde u op dat moment in het buitenland. U bent in 2019 teruggekeerd naar Aruba en u bent pas medio 2019 met uw bedrijf gestart. Vastgesteld kan worden dat medeverdachte Thiel werkzaamheden voor uw bedrijf heeft verricht, maar dat heeft pas in 2020 plaatsgevonden. Ook kan worden vastgesteld dat u op de hoogte was van het feit dat verdachte Thiel in dienst was bij de overheid. Naar het oordeel van het gerecht kan daaruit onvoldoende worden afgeleid dat er in die periode sprake was van de vereiste bewuste en nauwe samenwerking tussen de verdachten om tot een bewezen verklaring van oplichting te kunnen komen. Ook waar het gaat om door het Openbaar Ministerie gestelde misleiding. Conclusie, onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. U wordt dus vrijgesproken. Ik kom nu toe aan de volgende uitspraak en dat betreft mevrouw Esser. Ook in de zaak van mevrouw Esser is er een verweer gevoerd. Die strekt tot niet-ontvankelijke verklaring van het Openbaar Ministerie. Daar heeft het gerecht natuurlijk ook aandacht aan besteed. Het gerecht is tot de volgende conclusie gekomen. Het gerecht stelt voorop
Dat slechts in uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn van niet-ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging, op de grond dat het instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met de beginselen van een behoorlijk procesorde. Het gerecht komt tot volgende bevindingen. Niet is gebleken dat willens en wetens door de politie of het Openbaar Ministerie onderzoek achterwege is gebleven, waardoor ontlastend materiaal aan de verdediging is onthouden. Het gerecht merkt daarbij op dat de verdediging gedurende het strafproces in de gelegenheid is gesteld de nodige stukken aan het dossier toe te voegen en dat nagenoeg alle door de verdediging opgegeven getuigen door de rechtercommissaris zijn gehoord. De stelling van de verdediging dat er sprake zou zijn van de politieke inmenging door het Openbaar Ministerie mist een feitelijke grondslag en behoeft verder geen bespreking. Het gerecht merkt op dat het Openbaar Ministerie ter terechtzitting tekst en uitleg heeft gegeven over het procesverloop en het moment van de vervolgingsbeslissing. Het gerecht ziet bij de huidige stand van de jurisprudentie niet in hoe dit tijdsverloop het vervolgingsrecht van het Openbaar Ministerie zou kunnen raken. Hooguit kan dit een omstandigheid zijn waarmee het gerecht in het kader van de straftoerekening, de toemeting, rekening moet houden. Dus het verweer wordt verworpen. Het is niet gehandeld in strijd met de beginselen van de behoorlijke procesorde. Maar nu naar de inhoud van de zaak. Allereerst stelt het gerecht vast dat u ambtenaar bent, of was, in ieder geval in de tijd van de te last gelegde periode. Dat is een belangrijk gegeven. Vervolgens is de vraag aan de orde of er sprake is van het aannemen of vragen van giften, beloften of diensten van een ander door de ambtenaar. Want ik bespreek nu het feit 1, de passieve omkoping en met de betrekking tot plaatsen van personen. Van het aannemen van giften is sprake als het betreffende voordeel feitelijk in de macht van de ambtenaar is geraakt. Van aannemen van de belofte is sprake als het aanbod wordt geaccepteerd. Er moet worden vastgesteld dat iets van waarde is overgedragen aan die ambtenaar. Voor een bewezen verklaring van omkoping is echter meer nodig. Het moet komen vast te staan dat de verdachte de gift heeft aangenomen, terwijl zij wist of redelijkerwijs vermoedde dat degene die omkochten dit deden met het oog op een voorkeursbehandeling. Daarna dient te worden onderzocht in hoeverre een verband bestaat tussen de gift en de door de ambtenaar gegeven tegenprestatie. Het gerecht merkt reeds nu op dat bij de beoordeling van dit feit geen financiële transacties te bespeuren zijn en dat het Openbaar Ministerie er kennelijk van heeft afgezien de actieve omkopers te vervolgen. Het gerecht zal hierna de vraag beantwoorden of u, mevrouw Esser, als ambtenaar giften van de aantal personen in de telastenlegging heeft aangenomen. Het gerecht is na analyse van de handelingen van de personen die in de telastenlegging worden genoemd van oordeel dat niet bewezen kan worden dat aan de wettelijke vereisten voor passieve ambtelijke omkoping is voldaan. Voor zover hier al mogelijk sprake zou kunnen zijn van een gift of een belofte, dan moet dit worden gezien in de politieke setting van campagnevoeren. Niet is gebleken dat het campagnevoeren gedaan is om een voorkeursbehandeling te krijgen of een speciale relatie te creëren voor een latere tegenprestatie. Ook is onvoldoende gebleken dat u, mevrouw Esser, zoals het Openbaar Ministerie stelt, buiten haar boekje is gegaan bij het plaatsen van de personen die in de telastenlegging worden genoemd. En dat allemaal in het kader van misbruik van uw functie, wat u verweten wordt. De passieve ambtelijke omkoping kan dan ook niet bewezen worden verklaard en u wordt daarom van dit eerste feit vrijgesproken. Kom ik toe aan het volgende feit. En dat betreft ook een passieve omkoping, maar dat betreft het één persoon, zoals u weet, meneer Vito Kroes. U zou als ambtenaar van bureau ROEM geldbedragen en betalingen van Vito Kroes hebben aangenomen in ruil voor hulp aan Vito Kroes in zijn lopende projecten of aan zijn familie gelieerde bedrijven. Het gerecht dient hier eerst de vraag te beantwoorden of er in deze casus, dus in dit geval, sprake is geweest van een gift. Deze vraag wordt door het gerecht bevestigend beantwoord. Ja dus.
Nu het gerecht heeft vastgesteld dat er sprake is geweest van een gift, ziet het gerecht zich voor de vraag gesteld wat de relatie is tussen u en Vito Cruz en de vraag waarom is die gift gedaan. Uit uw verklaringen en de verklaringen van Vito Cruz blijkt van een voorgeschiedenis die losstaat van de te last gelegde feiten. U kent elkaar al jaren, zijn bevriend en komen regelmatig bij elkaar over de vloer. Ook blijkt uit de verklaringen dat Vito Cruz u als alleenstaande moeder al jaren financiële ondersteuning biedt. Ten behoeve van schoolgeld en boodschappen. Zowel u als Vito Cruz hebben verklaard dat de betreffende geldbedragen en betalingen door Vito Cruz slechts op persoonlijk vlak zijn gedaan en losgezien moeten worden van het feit dat u een ambtenaar bent of dat er sprake is geweest van een politieke agenda. Het gerecht acht voornoemde verklaringen van u en van Vito Cruz aannemelijk en is gelet op uw langdurige vriendschappelijke relatie van oordeel dat de gift die u van Vito Cruz heeft ontvangen geen gift is waar een tegenprestatie als ambtenaar tegenover heeft bestaan. Het tegendeel is ook niet uit het dossier gebleken of tijdens de behandeling op de terechtzitting. Dus de conclusie is van het gerecht geen wettig en overtuigend bewijs voor dit feit, ook voor dit feit, dus vrijspraak. Omdat u vrijspraak heeft gekregen voor de eerste 2 te lasten gelegde feiten en ook niet van andere feiten zijn gebleken, wordt u ook vrijgesproken van het derde feit, misbruik van een functie. Dus u wordt integraal vrijgesproken van alle feiten. Ik kom nu toe aan de uitspraak in de zaak van meneer Laurens Philips. Die is niet verschenen. Nee. Maar ik doe toch die uitspraak, ook al is hij niet verschenen. Ook in de zaak van meneer Philips is een verweer gevoerd. De verdediging heeft de niet-onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie bepleit. Het gerecht oordeelt hierover als volgt. Allereerst weer de vooropstelling dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen het OM niet onafhankelijk wordt verklaard. En het gerecht komt tot de volgende bevindingen in deze zaak. Reeds in de beklagprocedure is door het Hof vastgesteld dat er geen sprake was van een valse aangifte door minister Marisol Tromp. Ook in dit stadium van het strafproces en na het onderzoek ter terechtzitting is het gerecht niet gebleken dat er sprake zou zijn van een valse, dan wel een tardieve aangifte. Voorts is het niet aannemelijk geworden dat de Landsrecherche en of het Openbaar Ministerie heeft nagelaten de heer Fraser, dan wel anderen te horen, met het oog om voor verdachte Philips ontlastend materiaal achterwege te laten. Het Openbaar Ministerie heeft ter terechtzitting tekst en uitleg gegeven over het procesverloop en het moment van de vervolgingsbeslissing. Het gerecht ziet bij de huidige stand van zaken van de jurisprudentie, en ook overigens niet, hoe dit tijdsverloop het vervolgingsrecht van het Openbaar Ministerie zou kunnen raken. Hooguit kan dit een omstandigheid zijn waarmee het gerecht in het kader van de straftoemeting rekening kan houden. Van enige beïnvloeding van de pers, zoals door de verdediging is gesteld, is het gerecht niet gebleken. Het gerecht komt dus tot de slotsom dat er geen sprake is van onherstelbare vormverzuimen, dan wel handelen in strijd met de beginselen van de behoorlijke procesorde, waardoor het Openbaar Ministerie zijn vervolgingsrecht zou hebben verspeeld. Het OM is dus ontvankelijk en de verweerden van de verdediging worden verworpen. Ik kom nu toe aan de inhoudelijke bespreking van de zaak. Het gerecht, even samenvattend, acht de oplichting zoals een verdachte Philips ten laste is gelegd, wettig en overtuigend bewezen. En overweegt daartoe als volgt. Het gerecht is op grond van de bewijsmiddelen van oordeel dat verdachte Philips door minister Audibert politiek is benoemd en geplaatst. Wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte Philips samen met minister Audibert het land Aruba heeft opgelicht door het aangaan van een arbeidsovereenkomst zonder de daarbij behorende arbeid te verrichten, maar wel de overeengekomen salaris in ontvangst te nemen. Het gerecht merkt daarbij op dat ook in de arbeidsovereenkomst staat vermeld dat de werkgever aan de werknemer geen salaris
is verschuldigd indien de werknemer de arbeid niet heeft uitgevoerd. Het had op de weg van verdachte Philips gelegen om, op het moment dat hij wist dat hij geen arbeid uitvoerde voor de functie waarvoor hij was aangenomen of argwaan begon te krijgen, actie had moeten ondernemen. Ook al wordt iemand politiek benoemd of geplaatst, ook dan dient de daarbij behorende en overeengekomen arbeid te worden verricht. Ik kom nu toe aan de strafmotivering en de straf die aan meneer Philips wordt opgelegd. Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan de verdachte te verwijten is en op de persoon van de verdachte. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de wettelijke strafmaxima. Nu specifiek naar meneer Philips toe. Verdachte Philips heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting van het land Aruba. Verdachte Philips is een arbeidsovereenkomst met het land Aruba aangegaan als liaison-officier zonder relevante werkervaring, duidelijke taakomschrijving, werkplek of bijpassend salaris. Door het land Aruba is daardoor een te hoge salaris uitbetaald, terwijl verdachte Philips in werkelijkheid niet de toegezegde werkzaamheden heeft verricht. Het land Aruba is hierdoor bewogen tot de uitbetaling van een totaalbedrag van 131.000 florin aan salaris en toelagen, terwijl hij daar geen recht op had. Door zijn handelen heeft verdachte Philips het vertrouwen en integriteit van de overheid beschaamd en heeft hij de overheid ook in diskrediet gebracht. Het gerecht neemt het verdachte Philips kwalijk dat hij zo lang is doorgegaan met de oplichting terwijl hij wist dat hij geen arbeid verrichtte of recht had op de bedongen salaris. Het gerecht heeft bij het bepalen van de op te leggen straf rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en met de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Daarnaast heeft het gerecht in strafverminderende mate rekening gehouden met de blanco strafkaart van de verdachte en met de overschrijding van de redelijke termijn. Het gerecht is na een en ander te hebben afgewogen tot de slotsom gekomen dat het opleggen van een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf passend en gebodig is. De verdachte zal daartoe worden veroordeeld. Het voorwaardelijk strafdeel wordt opgelegd om de ernst van het bewezen verklaarde te benadrukken en om verdachten ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen. De verdachte Philips wordt veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren en tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Meneer Philips heeft 14 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. De volgende uitspraak is zaak van meneer Thiel. Meneer Thiel is bij verstek berecht, is niet verschenen. Ik zie ook geen vertegenwoordiger van meneer Thiel. Dus ik zal die uitspraak kort houden. Maar wel uitspreken uiteraard. Meneer Thiel wordt vrijgesproken voor actieve ambtelijke omkoping. Het gerecht is van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte zich aan dit feit heeft schuldig gemaakt. Niet is komen vast te staan dat verdachte Thiel een gift of belofte heeft gedaan zoals te laste gelegd met als tegenprestatie in dienstbetrekking bij de overheid. Het gerecht is evenmin van oordeel dat bewezen kan worden dat door verdachte Thiel verkregen dienstbetrekking bij de overheid als tegenprestatie geldt voor de werkzaamheden die hij verricht voor het bedrijf van medeverdachte Jean-Dric Audibert. Dus voor feit 2 vrijspraak. Dat ligt anders voor feit 1. Feit 1 betreft oplichting. Het gerecht is van oordeel dat gezien de bewijsmiddelen dat dit wettig en overtuigend bewezen kan worden. Ik kom nu toe aan de strafmotivering en de straf zelf. De strafmotivering hou ik kort. Het is een ernstig feit. Het land Aruba is behoorlijk benadeeld.
Wel wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden zo die er zijn gebleken uit het dossier. Meneer Thiel heeft zelf natuurlijk niks kunnen zeggen op de zitting. En het gerecht is na een en ander te hebben afgewogen tot de slotsom gekomen dat het opleggen van een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden is. En het gerecht komt tot een werkstraf voor de duur van 120 uur en tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Het gerecht komt nu toe aan de uitspraak in de zaak van mevrouw Kroes-Wever. Ook in die zaak is een ontvankelijkheidsverweer gevoerd. Die zal ik eerst bespreken. De verdediging heeft niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie bepleit, omdat de verdachte in opdracht van de minister heeft gehandeld, waardoor haar een beroep op ontslag van alle rechtsvervolging toekomt. Dat is de inhoud van het verweer in het kader van de niet-ontvankelijkheid. Het gerecht oordeelt hierover als volgt. Ook hier, dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen natuurlijk niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wordt uitgesproken. Het gerecht is in dit specifieke geval van oordeel dat het standpunt van de verdediging niet het vervolgingsrecht van het Openbaar Ministerie raakt, maar moet worden gezien als een verweer dat betrekking heeft op de straffeloosheid van de dader, dan wel de niet-strafbaarheid van het feit. Het Openbaar Ministerie is dus ontvankelijk in de vervolging. Het gerecht komt nu toe aan de inhoudelijke bespreking van de ten laste gelegde oplichting, valsheid in geschriften en misbruik van functie. En komt tot de volgende bevindingen. In 2018 heeft minister Audubert een nieuw beleid afgekondigd voor wat betreft de uitgifte van percelen in erfrecht. Een van de doelen van het beleid was om de uitgifte van percelen op transparante wijze via de DIP te laten verlopen. Beginnend met in de behandeling nemen van de oudste aanvragen voor een perceel daterend uit 2012, het zogenaamde FIFO-principe, first in, first out. Verdachte Kroes-Wever was als teamcoördinator van de afdeling uitgiftecentrum van de DIP als ambtenaar onder andere verantwoordelijk voor en belast met het toebedelen van percelen en de uitgifte daarvan in pre-reservering en in reservering. Zij heeft zich vanaf het moment dat het nieuwe beleid in 2018 is ingevoerd daarmee bezig gehouden. Het gerecht stelt vast dat u in uw functie als teamcoördinator ten aanzien van de procedure voor de uitgifte van de percelen in Malmok, want daar spreken we over, de zaak Malmok, aan de heer Genzer, mevrouw Penate Cano en de heer Figueroa in strijd met het beleid heeft gehandeld. U was sinds 2018 op de hoogte van het zogenaamde FIFO-beleid en wist dat de heer Genzer, mevrouw Penate Cano en de heer Figueroa nog niet voor een perceel in aanmerking kwamen. De DIP was immers in 2019 nog bezig met de aanvragen daterend uit 2012, terwijl de aanvragen voor een perceel van mevrouw Penate Cano, de heer Genzer en de heer Figueroa in 2016, dan wel 2017, zijn ingediend. Weliswaar waren uitzonderingen op beleid mogelijk, maar bovengenoemde aanvragen vielen daar niet onder. Uit de bewijsmiddelen blijkt tevens dat verdachte Kroes-Wever met haar handelen de heer Genzer, mevrouw Penate Cano en de heer Figueroa behulpzaam is geweest bij het verkrijgen van het perceel. Ook toen u wist dat de procedure niet volgens beleid was gevolgd, bent u doorgegaan. Zo heeft u brieven opgemaakt die in strijd waren met de waarheid. Immers, het aan de heer Genzer in reservering gegeven terrein was ten tijde van die reservering toch niet aan anderen uitgegeven. Desondanks heeft u de brieven willens en wetens opgesteld en door de directeur DIP laten ondertekenen om te verhullen dat de uitgifte van de percelen niet conform het beleid of als uitzondering op het beleid is gegaan.
Dat u in opdracht van de minister zou hebben gehandeld, brengt nog niet met zich mee dat uw handelen daardoor straffeloos wordt, dan wel dat uw opzet daartoe zou ontbreken. Dat zou slechts anders zijn indien er sprake zou zijn van psychische overmacht, hetgeen het gerecht hierna zal bespreken. Het gerecht is anders dan de officieren van justitie van oordeel dat er geen sprake is geweest van een voltooide oplichting van het land Aruba. De daadwerkelijke uitgifte van de terreinen heeft immers niet plaatsgevonden, waardoor het tot een poging is gebleven. Het onder primair ten laste gelegde kan er ook niet wettig en overtuigend bewezen. Wel de poging daarvan. Voor primair wordt u dus vrijgesproken, maar voor de poging wordt u wel veroordeeld. De verdediging heeft een beroep op overmacht gedaan. Het gerecht oordeelt hierover als volgt. Voor een geslaagd beroep op overmacht in de zin van noodtoestand is vereist dat sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit spelen een rol bij de beoordeling of dergelijke omstandigheden zich in uw geval hebben voorgedaan. Uit het onderzoek ter rechtszitting is niet aannemelijk geworden dat u door het uitoefenen van druk door minister Audibert de te laste gelegde handelingen heeft verricht. Zowel de door u afgelegde verklaringen bij de politie, maar ook op de zitting wijzen daar niet op. Ook is niet aannemelijk geworden dat sprake is geweest van een dermate zwaarwegend belang dat het voor u gerechtvaardigd was om over te gaan tot de poging van oplichting of tot vervalsen van documenten. Daarnaast is niet gesteld of anderszins aannemelijk geworden dat u alles in het werk heeft gesteld wat redelijkerwijs van u kon worden gevergd om te voorkomen dat u moest handelen zoals u uiteindelijk heeft gedaan. U heeft immers, nadat u wist dat uw handelen in strijd met het beleid, daarna documenten van onjuiste informatie voorzien om zo te verbergen dat er in strijd met het beleid was gehandeld. U heeft uzelf in die situatie gebracht. Onder deze omstandigheden komt u geen beroep op overmacht toe en wordt het verweer verworpen. Dat levert dan op medeplegen van poging tot oplichting, medeplegen van valsheid in geschriften en misbruik van uw gezag, misbruik van uw functie als ambtenaar. Ik kom nu aan de strafmotivering en de straf zelf. Maar ook bij u is het natuurlijk zo dat bij de bepaling van de op te leggen straffen wordt gelet op de aard en ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder het allemaal gebeurd is en de mate waarin de gedraging aan de verdachte te verwijten is en op uw persoon. En uiteraard in verhouding tot andere strafbare feiten. Maar specifiek naar uw situatie. U heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan misbruik van uw functie als teamcoördinator door samen met de minister aanvragers van percelen te bevoordelen door het land Aruba en de DIP-percelen uit te laten geven waar de aanvragers volgens het beleid geen recht op hadden. De betreffende aanvragers hadden persoonlijke banden met de minister en waren mogelijk bereid tot het verrichten van wederdiensten voor de minister. U heeft daaraan uw medewerking verleend zonder dat daar van een uitzondering is gebleken. U heeft daarmee samen met de voormalige minister het land opgelicht. U heeft zich daarna schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften en ook misbruik van uw functie. U heeft daardoor met uw handelen het vertrouwen dat door de DIP in u als teamcoördinator werd gesteld op grove wijze geschonden. Van ambtenaren wordt integriteit en onkreukbaarheid verwacht en niet dat zij het functioneren van de DIP en het land en het daarin te stellen vertrouwen aantasten. Het gerecht heeft bij het bepalen van de op te leggen straf rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden en met de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Het gerecht heeft daarnaast rekening gehouden met het rapport en het advies van de reclassering. In strafverminderde mate heeft het gerecht rekening gehouden met uw blanco strafkaart en met de overschrijding van de redelijke termijn. Het gerecht is na een en ander te hebben afgewogen tot de slotsom gekomen dat de na te noemen taakstraf en duur en passend is. Daarnaast wordt aan u een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd
om de ernst van het bewezen verklaarde te benadrukken en om u ervan te weerhouden om in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen. Dat vertaalt zich in een werkstraf voor de duur van 180 uur en een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf voor de duur van 5 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Dat was mijn uitspraak en u heeft 14 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. Ik eindig nu met de uitspraak in de zaak van meneer Otmar Odibert. Meneer Odibert, ook in uw zaak heeft de verdediging de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie bepleit. Ook hier stel ik voorop dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen die niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken. En het gerecht komt in uw geval tot de volgende bevindingen. Het is niet aannemelijk geworden dat de start van het onderzoek op grond van informatie van de inlichtingendiensten onrechtmatig zou zijn. Dat u later vervolgd is voor andere strafbare feiten dan de feiten die worden genoemd in de opgemaakte processen verbaal van de inlichtingendiensten, maakt dat niet anders. Ook is niet gebleken dat er sprake zou zijn van opzettelijk vervalste informatie. In dit verband verwijst het gerecht naar het oordeel van het Hof in de beklagprocedure, die meermalen te sprake is gekomen, waarin wordt overwogen dat er geen aanknopingspunten zijn voor een verdenking dat processen verbaal opzettelijk onjuist door de politie zijn opgemaakt. Het gerecht denkt daar niet anders over. Met betrekking tot de gestelde valse aangifte van minister Lopez Tromp overweegt het gerecht als volgt. Vooruitlopend op de strafzaak is namens u een klacht ingediend tegen het niet vervolgen van deze minister te zake van het doen van een valse aangifte. De beklagkamer van het Hof heeft in zijn beschikking van 26 februari 2024 gemotiveerd het beklag afgewezen, aangezien er onvoldoende aanwijzing is dat minister Lopez Tromp zich schuldig zou hebben gemaakt aan een valse aangifte. Ook in dit stadium van het strafproces en na het horen van minister Lopez Tromp als getuige bij de rechtercommissaris en na het onderzoek ter terechtzitting is het gerecht niet gebleken dat er sprake zou zijn van een valse aangifte. Dat men van mening kan verschillen over de feiten en de interpretatie daarvan brengt niet met zich mee dat het Openbaar Ministerie een norm zou overschrijden bij het gebruik maken van de aangifte van minister Lopez Tromp voor de bewijsvoering. De stelling van de verdediging dat sprake zou zijn van politieke inmenging door het Openbaar Ministerie mist een feitelijke grondslag en behoeft verder geen bespreking. Het Openbaar Ministerie heeft ook in uw zaak ter terechtzitting tekst en uitleg gegeven over het procesverloop en het moment van de vervolgingsbeslissing. Het gerecht ziet bij de huidige stand van de jurisprudentie en ook overigens niet hoe dit procesverloop het vervolgingsrecht van het Openbaar Ministerie kan raken. Hooguit kan dit een omstandigheid zijn waarmee het gerecht in het kader van de straftoemeting rekening moet houden. Tot slot het gestelde eenzijdig onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie. Het gerecht is niet gebleken dat willens en wetens onderzoek achterwege is gebleven, waardoor ontlastend materiaal aan de verdediging is onthouden. Overigens merkt het gerecht op dat de verdediging gedurende het strafproces in de gelegenheid is gesteld en ook heeft gedaan de nodige stukken aan het dossier toe te voegen en dat nagenoeg alle door de verdediging opgegeven getuigen door de rechtercommissaris zijn gehoord. Het gerecht komt tot de slotsom dat er geen sprake is van onherstelbare vormverzuimen, dan wel handelen in strijd met de beginselen van de behoorlijke procesorde, waardoor het Openbaar Ministerie zijn vervolgingsrecht heeft verspeeld. Het OM is dus ontvankelijk en de verweerden van de verdediging worden verworpen. Het gerecht komt nu toe aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak. Ik begin bij feit 1, primair, subsidiair en feit 2, partieel, dus de oplichting en daarna eventueel misbruik van uw functie.
In de zaak Dossier Malmok wordt u, meneer Audibert, als voormalig minister beschuldigd van oplichting van de DIP en het land Aruba bij de uitgifte van erfpachtterreinen die u in afwachting van uw eigen percelen heeft laten toekennen aan personen die daar niet voor in aanmerking kwamen en dat u misbruik van uw functie zou hebben gemaakt. We hebben net gezien, ook verdachte Kroes Wever is in zaak Dossier Malmok als verdachte aangemerkt. Zij was teamcoördinator van de afdeling uitgifte bij de DIP en wordt beschuldigd van oplichting. We hebben net haar vonnis gehoord. Het gerecht komt in uw zaak tot de volgende bevindingen. In 2018 heeft u een nieuw beleid afgekondigd voor wat betreft de uitgifte van percelen in erfpacht. Een van de doelen van het beleid was om de uitgifte van percelen op transparante wijze via de DIP te laten plaatsvinden. Beginnend met in de behandeling nemen van de oudste aanvragen voor een perceel daterend uit 2012. Ook hier dus weer het zogenoemde FIFO-principe. Medeverdachte Kroes Wever was als teamcoördinator van de afdeling uitgiftecentrum van de DIP onder andere verantwoordelijk voor en belast met het toebedelen van percelen en de uitgifte daarvan in pre-reservering en uiteindelijk in reservering. Zij heeft zich vanaf het moment dat het nieuwe beleid in 2018 is ingevoerd daarmee bezig gehouden. Het gerecht stelt vast op grond van de bewijsmiddelen dat conform het zogenoemde FIFO-beleid de heer Genzer, mevrouw Panato Cano en de heer Figueroa nog niet voor een perceel in aanmerking kwamen. De DIP was immers in 2019 nog bezig met de aanvragen daterend uit 2012, terwijl de aanvragen voor een perceel van mevrouw Panato Cano en de heren Genzer en Figueroa jaren later zijn ingediend. Weliswaar waren uitzonderingen op beleid mogelijk, maar niet is gebleken dat die aanvragen daaronder vielen. Ook staat vast dat medeverdachte Kroes Wever bij vonnis van heden door het gerecht in Aruba is veroordeeld voor medeplegen van poging tot oplichting van het land Aruba en de DIP en voor valsheid in geschriften. Uit het vonnis volgt dat medeverdachte Kroes Wever in haar functie als teamcoördinator en in opdracht van u niet conform het zogenaamde FIFO-beleid heeft gehandeld en niet conform en dat zij daarbij gedraging heeft verricht ten behoeve van personen met wie u persoonlijke banden had, waaronder mevrouw Panato Cano en de heer Figueroa. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de echtgenoot van mevrouw Panato Cano, te weten de echtgenoot beter gezegd, de heer A. Mansour, goed bevriend is met u en dat de heer Figueroa daarentegen weer een familievriend is van mevrouw Panato Cano en de heer Mansour. Uit het dossier volgt ook dat de heer Mansour is geweest, dat het de heer Mansour is geweest die aan u heeft verzocht om de verzoeken van zijn vrouw Panato Cano en zijn vriend Figueroa als minister, u als minister, in behandeling te nemen, dus op hun verzoek. De betreffende verzoeken zijn toen door u naar de DIP gestuurd om het mogelijk te maken dat bepaalde percelen aan de bevriende personen van u de betreffende percelen zou krijgen. En om te verbergen dat de uitgifte van de personen niet conform beleid of als uitzondering op beleid is gegaan, zijn in strijd met de waarheid brieven opgemaakt en door de directeur van de DIP ondertekend. Voor zover is aangevoerd door de verdediging dat de aangifte van de directeur van de DIP onder druk van minister Lopez is gedaan en dient te worden uitgesloten van het bewijs, is het gerecht van oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt en gelet op de overige gebezigde bewijsmiddelen overigens ook geen steun vindt in het dossier. Het gerecht zal derhalve de aangifte van de directeur van de DIP gebruiken voor het bewijs. Gelet op wat hiervoor besproken is over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, is het gerecht ook van oordeel dat de aangifte van minister Lopez-Tromp voor het bewijs gebezigd mag worden. Het gerecht is gelet op dit alles van oordeel dat u uw invloed als minister heeft uitgeoefend om bevriende personen een voorkeurspositie te verlenen.
De oplichting onder feit 1 kan dan ook wettig en overtuigend bewezen worden verklaard, maar ook hier is het subsidiaire bewezen verklaard, dus de poging tot de oplichting en niet de voltooide oplichting. Ik kom nu toe aan het volgende feitencomplex, en dat zijn de spookambtenaren. In dit dossier is de verdenking dat u als minister de medeverdachten Tiel, Philips, maar ook Geerman in dienst heeft genomen bij het bureau en dat zij op de loonlijst stonden, maar in werkelijkheid geen werkzaamheden hebben verricht, waardoor het land Aruba zou zijn opgelicht en bewogen tot afgifte van salarissen. De medeverdachte Tiel zou tijdens zijn dienstverband voor het bureau ROM werkzaam zijn geweest en voor het tequila-bedrijf van uw zoon. U zou samen met Tiel en Geerman, u wordt ook beschuldigd van passieve omkoping en tenslotte zou u misbruik hebben gemaakt van uw functie als minister. Dat is het verwijt van het Openbaar Ministerie. En de conclusie van het gerecht ten aanzien van deze oplichting is als volgt. Het gerecht is gelet op de bewijsmiddelen van oordeel dat u samen met Tiel en Philips het land Aruba heeft opgelicht door te bewerkstelligen dat Tiel en Philips een arbeidsovereenkomst en bijbehorende salaris des ministers of politiek werden geplaatst bij uw bureau, terwijl zij nooit werkzaamheden hebben verricht. Ten aanzien van medeverdachte Geerman is het gerecht van oordeel dat onvoldoende is vastkomen te staan dat sprake is geweest van oplichting. Hoewel Geerman niet heeft voldaan aan hetgeen bij zijn functie in de arbeidsovereenkomst stond, heeft hij echter wel de werkzaamheden verricht die hij met u had afgesproken. Bovendien is na uw optreden gebleken dat Geerman is doorgegaan met het promoten van het bureau ROM. En dat deed hij ook voor de coverage van uw opvolger, minister Tromp. Voor dit deel van de telastlegging wordt u dus vrijgesproken. We komen nu toe aan de passieve omkoping. Feit 3 betreft de passieve omkoping van u door Geerman en Tiel. Een apart feit is dat geworden in de telastlegging. Nu er een deel uit vrijspraak is gevolgd voor uw oplichting in feit 2 met betrekking tot het onderdeel Geerman, moet naar het oordeel van het gerecht dit ook leiden tot een vrijspraak waar het de passieve omkoping betreft in feit 3. Dus ook voor dat deel wordt u vrijgesproken. Er was immers sprake van een reële arbeidsovereenkomst. Niet is komen vast te staan dat het anders is en dat u ook dingen in het vooruitzicht heeft gesteld als tegenprestatie. Dat is bij de behandeling niet vast komen te staan. Met betrekking tot het onderdeel Tiel, in feit 3, komt het gerecht tot de volgende bevindingen. Weliswaar komt het gerecht tot de bewezen verklaring met betrekking tot oplichting waar het medeverdachte Tiel betreft, maar het gerecht komt daarentegen tot een vrijspraak waar het de rol van uw zoon betreft. Naar het oordeel van het gerecht is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat medeverdachte Tiel u een gift of een belofte heeft gedaan zoals te laste gelegd, met als tegenprestatie een dienstbetrekking bij de overheid. Niet bewezen kan worden dat de door medeverdachte Tiel verkregen dienstbetrekking bij de overheid als tegenprestatie geldt voor de werkzaamheden die hij heeft verricht voor het bedrijf van uw zoon. Ook kan niet buiten twijfel worden gesteld dat u uw misbruik wat dat betreft, uw functie in dit geval heeft misbruikt. Dus de passieve ambtelijke omkoping kan niet worden bewezen en u wordt voor dit feit vrijgesproken. En waar het ook het onderdeel betreft in feit 5, waar dit ook niet blijkt, dus voor dat deel wordt u ook vrijgesproken. Deelvrijspraak. We komen nu toe aan zaaksdossier Esser. Dat vindt u dan weer terug
in de feiten 4 en 5 in de tenlastelegging. 4 is dus weer die passieve omkoping en 5 is weer misbruik van de functie. In zaakdossier Esser is de verdenking dat u voor en tijdens uw ambtsperiode als minister personen strategisch heeft geplaatst op werkplekken bij de overheid. Dip, Douw en of Cellimar. Waar strategisch heeft geplaatst op werkplekken bij de overheid, waar zij hem als minister behulpzaam konden zijn in ruil voor politieke steun, stemmen en hem als minister of zijn partij. Dus dat zij u op een of andere manier hebben gesteund daarin. En daarbij werden normale processen versneld of geheel omzeild. Het vermoeden is dat u dit samen heeft gedaan met medeverdachte Esser vanuit haar werk als liaisonofficier of daarbij behulpzaam is geweest. Medeverdachte Esser was toen uw naaste medewerker en vertrouwenspersoon en zou een actieve rol hebben gespeeld bij het schrijven van sollicitatiebrieven namens gedoemde personen en het doen van follow-ups. Bij mevrouw Esser is ook een logboek aangetroffen met Excel-lijsten en de registratie van de contacten die zij in haar werk voor u heeft gedaan. Waarbij een onderscheid zou zijn gemaakt tussen wel of geen aanhangers van uw politieke partij. Ik kom nu toe aan de beoordeling. Aan de orde is de vraag of er sprake is van het aannemen of vragen van giften, beloften of diensten van een ander door de ambtenaar. Van het aannemen van giften is sprake als het betreffend voordeel feitelijk in de macht van de ambtenaar is geraakt. Van het aannemen van een belofte is sprake als het aanbod wordt geaccepteerd. Er moet worden vastgesteld dat iets van waarde is overgedragen aan de ambtenaar. De overwegingen zullen u bekend voorkomen, want die heb ik ook net gedaan in de zaak van mevrouw Esser. Voor een bezenverklaring van omkoping is echter meer nodig. Het moet komen vast te staan dat de verdachte de gift heeft aangenomen, terwijl hij wist of redelijkheid vermoedde dat degene die omkochten dit deden met het oog op een voorkeursbehandeling. Daarna dient te worden onderzocht in hoeverre er een verband bestaat tussen de gift en de door de ambtenaar gegeven tegenprestatie. Ook hier merk ik op dat bij de beoordeling van dit feit geen financiële transacties te bespeuren zijn en dat het Openbaar Ministerie er kennelijk van af heeft gezien de actieve omkopers te vervolgen. Het gerecht, na analyse van alle handelingen van de personen die in de lastlegging worden genoemd, is van oordeel dat niet bewezen kan worden ten aanzien van die personen dat aan de wettelijke vereisten is voldaan voor actieve omkoping. Voor zover hier mogelijk sprake zou zijn van een gift of belofte, dan moet het ook bij u gezien worden in een politieke setting van campagnevoeren. Niet is gebleken dat het campagnevoeren gedaan is om een voorkeursbehandeling te krijgen of een speciale relatie te creëren voor een latere tegenprestatie. Er is onvoldoende gebleken dat u, zoals het Openbaar Ministerie stelt, misbruik heeft gemaakt van uw positie als minister bij het plaatsen van bovengenoemde personen. De passieve ambtelijke omkoping kan dan ook niet bewezen worden verklaard en u wordt dan van dit feit vrijgesproken. En onderdelen daarvan wordt u ook vrijgesproken in het laatste feit, feit 5. Dat brengt mij toe om nu de zaak samen te vatten. U wordt dus vrijgesproken voor passieve omkoping, veroordeeld voor oplichting en poging tot oplichting en gedeeltelijk veroordeeld voor misbruik van de functie. Ik kom toe aan de strafmotivering en de straf. Ook bij u is het natuurlijk zo dat de opgelegde straf let de rechter altijd op de aard en de ernst van wat bewezen is, de omstandigheden waaronder het feit is begaan, de mate waarin het feit te verwijten is, de persoon van de verdachte, en uiteraard wordt ook gekeken naar andere strafbare feiten en hoe in andere zaken daarmee wordt omgegaan.
Specifiek naar u toe is het gerecht gebleken dat u als ambtenaar, als minister, dus een hele belangrijke ambtenaar, meermalen gepoogd heeft het land Aruba op te lichten door samen met medeverdachte Kroeswever aanvragers van terreinen te bevoordelen bij uitgifte van die terreinen, terwijl zij daar volgens beleid geen recht op hadden. Daarnaast heeft u zich als minister samen met Thiel en Philips schuldig gemaakt aan oplichting door het land Aruba meerdere arbeidsovereenkomsten af te geven en de daarbij behorende salarissen en toelagen uit te betalen, terwijl die personen daar geen recht op hadden. Door uw handelen heeft u misbruik gemaakt van uw functie en positie als minister en het vertrouwen in een integer handelende overheid ernstig beschaamd. Bovendien levert dit soort feiten ernstige imagoschade op voor het land Aruba en wordt het politieke vertrouwen in de politiek aangetast. Het gerecht heeft wel rekening gehouden bij de op te leggen straf met uw persoonlijke omstandigheden, uw blanco strafblad en met de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. In het voordeel van u houdt het gerecht rekening met het tijdsverloop, de enorme publiciteit dat de zaak met zich heeft meegebracht en dat de zaak aanvankelijk door het Openbaar Ministerie zwaarder is aangezet dan uiteindelijk is aangebracht. Daarnaast is het niet komen vast te staan dat u financieel voordeel heeft genoten met de bewezen verklaarde feiten. Daar houdt het gerecht ook rekening mee. Het gerecht is na een en ander te hebben afgewogen tot de slotsom gekomen dat na te noemen straffen passend en geboden zijn. Een deel van de gevangenisstraf wordt aan u voorwaardelijk opgelegd om de ernst van het bewezen verklaarde te benadrukken en u ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te begaan. De straf is lager dan door de officieren van justitie geëist, mede omdat het gerecht niet alle feiten bewezen acht. Als bijkomende straffen zal het gerecht u, gelet op de aard en ernst van de feiten, ontzetten van het recht om het ambt van ambtenaar te bekleden en van het passieve kiesrecht van na te melden duur. Het vertrouwen dat in een overheidsdienaar moet worden gesteld, heeft u zo ernstig beschaamd dat voor in die genoemde periode geen plaats voor u is in de overheid. Wat levert dit op? Ik kom nu naar de concrete straf toe. U wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 365 dagen. Maar bepaalt dat een gedeelte van deze straf, groot 319 dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd. Met een proeftijd van 3 jaar. Met aftrek van voorarrest. U heeft een tijdje gezeten. En als ik goed heb gerekend, betekent dat u niet meer de gevangenis in hoeft. Tenzij u uiteraard in de proeftijd zich weer schuldig maakt aan een strafbaar feit. Daarnaast wordt u veroordeeld tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 uur. En u wordt ontzet uit het recht tot het bekleden van uw ambt als ambtenaar voor de duur van 3 jaren en ontzet u van het recht tot lid van een algemeen vertegenwoordigende orgaan te worden verkozen, ook voor de duur van 3 jaar. Ook voor u geldt dat u 14 dagen de tijd heeft om in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. En uiteraard mag het Openbaar Ministerie ook tegen alle uitspraken in hoger beroep. Daar geldt ook een termijn voor van 14 dagen. En dat waren alle uitspraken in het Flamingo-onderzoek. Dank voor uw aandacht. En ik sluit hierbij de zitting. Ik krijg het vonnis in de zaak van Otmar Audubert wordt iets later verstrekt.
Iets, denk vanmiddag. Het is gewoon een klein dingetje. Nee. Esa aqui puesta sentencia que nós acaba de escutar, nós também repetindo no momento aqui, nós estamos pendente para os colegas, para nós para mim reação para fora também, pero tem castigo, tem caso de Flamengo, Gilberto Til, considerado como spookambtenaar, hij 20 horas de trabalho para a comunidade, 3 lunas de prisão por condicional e 3 anos de tempo de prova. Lawrence Phillips, também considerado spookambtenaar, hij mesmo castigo, 20 horas de trabalho para a comunidade, 3 lunas de prisão condicional e também e 3 anos de prova. Jandrik Odibert, Judy Otmar Odibert, hij sua liberdade, vrijspraak. Não a declarar, não tinha a acusação do Ministério Público contra Jandrik Odibert, juiz não atumanang. Aisha Esser, mescos, liber. No tua acusação juiz não atumanang. Reginella Weaver, trabajador de DEP, e hij 180 horas de trabalho para a comunidade, 5 lunas de prisão condicional e 3 anos de tempo de prova. Otmar Odibert, hij 1 ano de castigo de prisão com 319 dias condicional, que não me se vai ser a mais. Pero, havia cerca de 240 horas de trabalho para a comunidade e para 3 anos largo e não por um ambtenaar e nem por um parlamento ou um governo. Essa é pues a decisão de corte, e castigo que cai de caso Flamengo e me está ressaltar que na final juiz toch moet querer manda sinal para o Ministério Público também. Você não vem com um caso assim grande, pero você não pôr a prova, em lo qual você acusar pessoa naquele dia. Não mais que 2 pessoas a vrijspraak de caso aqui e Aisha Esser é de 2 sospechosos mais grandes de caso, ela é vrijspraak. É 2 spookambtenaren aan castigo, por isso juez bisa verdade, você não cobra salário de governo 5 traja. E me trepanang também vou verwacht que o juez lo ondernemingszaak para pagar back tudo que não cobra voor de governo 5 nang atrás. Reginella Weaver, juez para basta um ambtenaar de D e está a provar que ela regla 3 terreno na Manok, para ainda que não mistura terreno nem, para ainda que não está bem na remarca para terreno nem, e para ainda que segundo juez tem uma relação de amistade ou familiar, conheci menes ao tempo. Pela donation ou da comunidade e 5 prisão condicional. Ou condicional, é que não me sinto, bom vai ser. E outro que 5 será amanhã, permite que te changes anteriormente assim acaba. Este show aqui. Eu para hora de trabalho para a comunidade e para a política, a fonte e esse inteiro possível como parlamentário. Acaso é quantidade de anos que passa e o dano que já acaba o Ministério Público a cometer e a causar estão envolvidos. Negócio na caseira, família na quebra, efeito político para Otmar Odibert. Tudo isso aí, para depois chegar num caso que a minha juiz te disse, várias acusações contra Otmar Odibert. Ela deu uma vrijspraak, mas na final ela disse que assim que Otmar Odibert ha abusado de seu poder dado o momento de otorgamento de terreno na DEP. E por lo menos a abusar no sentido de poging, a purba de um terreno. O terreno na Malmok, por exemplo, finalmente não vai otorgar.
que men ori bota papa solamente de intenção, poging tot. Não quer a dona, pero não dona não. Que men seit parte com acusação contundente ori de bira, bo ahasi poging tot na licht op país Aruba. Paso de facto terreno não wordt otorgado. E não por prueba tampoco, em todo caso, juez dice, e não por mira nenhuma prueba, caminho com Otmar Odiber lo arranha placa, of na lo pague para pôr a hasi costan aqui. Essa aí também é uma acusação do Ministério Público, pero que não por a maquear, esta não por a prueba, que Otmar Odiber aduna, por exemplo, Penhate Manzur, terreno na Malmok, a cambio na do 100.000 florin, por exemplo. Não por a prova, sei, e não tem parte aí. Pois, me te repetir, castigo não Gilberto Til, quando trabalhou de Otmar Odiber, pero ta acusei que estava trapa companhia de Judy Otmar Odiber, ela ganha 120 horas de trabalho para a comunidade como castigo, 3 anos de prisão condicional, que não me se sentir, solamente se cometer a mesma coisa, tem 3 anos de prisão condicional e 3 anos de tempo de prova. Lawrence Phillips ganha 120 horas de trabalho para a comunidade, 3 anos de prisão condicional, pois não me se sentir, e pero com 3 anos de tempo de prova. Jandrik Odiber, Judy Otmar Odiber, ganha vrijspraak, liber. Aisha Esser, liber. Reginella Weaver, ganha 180 horas de trabalho para a comunidade, 5 anos de prisão condicional e 3 anos de tempo de prova. E também nós temos Otmar Odiber, ganha 1 ano de castigo de prisão, quitando 319 dias, que está castigo condicional, que não se vai ser mais. Também 240 horas de trabalho para a comunidade. 3 anos no porta ambtenaar, nem porta de parlamento ou governo. Essa é posta é sentença até no momento aqui. Uma situação toch pode bisa mira reação de advogado de bisa, bosa ela vale bem a uitspraak, paso se você mira demanda, petição de fiscal, 3 anos de prisão contra Otmar Odiber, eu acho que ela ganha castigo que não me se vai ser. Que pero também vira situação político no momento aqui, de caso aqui, para sobre mesmo tempo de Bernis e Wenger, quase não me se vai ser. Pero me se queda como 9 anos fora de política. Anto por seguir em política, ela apela o caso. E ora ela apela o caso, 3 juízes vai caso completamente diferente, na dá 4 anos de castigo. Que a apelação também tem pouco para o ponto, mas porque assim ou não, está vale a pena ou não. E ainda está pendente, pensei. Pero de outra banda, nenhum político não te gusta uma sentença que te bisa você gostar fora do parlamento, ou não mais forma parte de uma eleição para gente votar para que quita o passivo kiesrecht. Político de natureza que é de política, pero orang sacabo 3 anos fora de política, também na amara bo mango bo pia, pastor bo tu busca outro trabalho. E hobby bia político está acostumado com o sakit lo que não está assim, o sakit lo qual não por e o sakit lo qual não pode ser mijo, que não que vai, por exemplo, vai entrar num banco ou vai entrar numa companhia ou um negócio ou algo, que a situação é agora que está andando e mister mira aqui que vai vir a primeira reação de Otmar Odiber. Nós pendiente para os colegas, não? Nós pendiente para os colegas fora de corte, para nós coach de Maritza Maduro mesmo, que estava dentro da sala de corte. Kiko tem reação que tem dentro da sala de corte, pero também Marco Espinosa também para fora de corte para contra nós e dura nós e promete reação de parte de fiscal, pero também de parte de advogado, que representar diferente sospechoso envolvi nesse caso aqui. Nós estamos pendentes para os colegas para nós ganhar a primeira reação fora de sala de corte. Nós temos diferentes colegas presentes na corte para nós poder dizer como vai, que reação também apelar, ou tu também toma um castigo, mas que nós temos aqui 2 pessoas a liberdade, me assumir que não também apelar.
por assim com o Ministério Público te escolhe para apelar sentença aqui para sobre o Ministério Público sim tá slag grande na raia com sentença aqui que men não está pendiente para nos mira e raia e reaccionam com tem for de corte de primeira instância no, quiere que mientras que no estoy queda pendiente para colega na lo drenda na qualquer momento de un live separado, nós vai terminar com enfoque para dia de hoje, tem 2 horas 41 minutos, então nós bisabo danke por sintonia, nós chega tem a sentença e queda pendiente para 24horas.com para a reação que vai drenda dentro de pouco for de sala de corte. Até amanhã, se Deus quer. Kiko tá recebida, mijo. Celebrando o momento de mais memorável. Ora que bota ativo junto. Ajá, onde você tá? Mande location. Vivando uma aventura. Com a liberdade de poder explorar a boniteza onde vou. Compartiendo momento nan inolvidável com esse nan como estima. Ora como tá bom conectar, onda como portar na tour momento. Desfrutar de conexão sem limite com Unlimited Postpaid de Digicel. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que pago na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Gana premio instantâneo com Nagico Spin and Win. Tu cliente de Nagico por participar para ganhar diferente prêmio, incluindo o prêmio maior de gasolina para render um ano. Visita nossa página nagico.com para apotar Spin and Win. Nagico, fast, fair and always there.